so yaba ena kwakoye ejese ebenada idie kakra no afo fida ye kokodi yem se ate ani so a ne sa enti afi na wode wa fidie na to ha yesi eda wase nyankopon enhia papa na nyame nso ama adepa achi de yaba eba besomsom papa ya enye asem ketwa wonum se yeba se dia ne yaba ne sa ye segment ahodro bebrebe ne ye ka che won se ne asie biara sade tie biara sore waka na ko nwuma so kokoboa na oman puntuo enko nanim enu nti na Mass 89.7 FM ye de Max Morning Dew esomo anopa bia free no nsia kopem no nkro me kire weekdays no enti no nkro ne bope na wote sports park for na ba na jese ye jamu de amawon na mo so ba betoa oman empuntuo adwuma no eso enti afi na wode wa fidi ato ha ye se ye da wase ye mo akwaba na said ye yabane dia kwaso ya ho ye de meni anyame adom na so nyankopon adom ye kurekure mu kakra bompa ye se nyaka bia nso nyame de beka ho amaye na yense mre no yensa aka Reverend Eric afo mensa ewofia hanom ebeboan me ye ya sida segment no ahyehye so Reverend junior pastor Living Miracle Center ya eno Santa Maria we de yakwana mu ha ya afenso no Reverend obi a ye certified coach and counselor nti eba ne se futuo ni niema de asida segment we meka ne se oyob nipa bia obetimi aboyen na ya tretra siden mpa ya enye asabke 20 Reverend ya de wasem akwa abade ba Mass 89.7 FM so anopay na wo ye mpodie anopay nso de me sure se ene obeka bia nso no nyame ebeboa yen na ye de ye adwuma aboa me oman puntuo akwanenim anopay enti anopay de futuo na wode ma yen yenya akodi holiday na nya ba wie se ate ani so ansa futuo be na wode ma yen kranhye sembe na wode ma yen wo amukodi holiday ndi omu hu ni se na ene ye wo mu dwada ba ye de ye sister na na ye Tuesday ye wo mu ara enti futuo ben kranhye sembe na wode ma yen anopay ansa na ye de ye morning dew no kra ahyehye so okay mini aba meda wase na kasanyame enhira wo akonya a wode ama me se nyame enna me so enkasa nkyere minuanom me maamenom me papanom a omo etie me se de da wo kan mfidie ne dooso nti ebeda etiefo so asese da ne dai na edu anapa omo jebre na omo de omo fidie ne to ha na omo ne edi dwuma akopem se no nkron no bebo a na ebe close kra nyame nhiro bibia anapai ni a me ka kire etiefo Max etiefo ene se we obi enigedie you are somebody's happiness, so have a hope, a positive hope, and keep it alive. We obi enigedie entinya enidaso papa na kuro enidaso no mu fakosi ewieye obi ebisade ni se esine bo bisase me because ohwe ne ho sadia pempenso wodu abrabom ni niema a oye na abrabom a obisase me na me de be den na obi ehu me manani age me kasa asemi e de ato trim fato akoma so se emfa ho ni esi biara no matter who you are no bo se ewo ade ba ku bia bebi a nipa yi na bekasa wo de wasa wo nye no bebi foforo ho no ma wuro ho no ma ye wade ba ku bia wo ya ema nipa ni jipa nti abere bia na ebepese ka obewo around nti penufo ebu bebi se sabi obanenefo kura no owo ninkayeda nti emfa ho eni se de wasai eye wadwen na ekira wo se wasai ebia obi bebi abrabon no edi na du niema ohwe waye wabrabom anamo a wetu ene bone a wedi ni niema oguso a oye nti na adwen ne sa abrabon no esiama no nyame apono ebusua apono obi a yinama nti ono de no onka ho bi nanso wo saa nipa na wetie mi na me kasa kyerɛw wonam a wo koba no unnim se obi ehu ananije esan ade ba ko bebti enti nya enidaso papa enidaso a ewon kwa enti wo kan Proverbs chapter 10
verse 28. I say, the hope of the righteous will be gladness, but the expectation of the wicked will perish. Ɔtene n'ani ne da soɔ ɛbɛyɛ anigyedeɛ. Enti sɛ wohu sɛ woyɛ anigyedeɛ ɛma obi a, abere biara no wonya anidaasoɔ a ɛyɛ anidaasoɔ pa. Enti adeɛ kye, adeɛ sa, wogyina hwehwɛ mu a wadware awie no a wohwɛ w'anim no, hunu ho sɛ nnipa bi ɛwɔ wo mu. Hunu ho sɛ obi hu wa na n'ani agye. Wɔn sɛ obi a ka na nso eyie befie a asɛm befie a na wokɔ a ɛyɛ den a obenya maame baako, papa baako, ante baako bi ohu a na n'ani agye. Saa nipa no ti a wote ase ɛma ne ahotɔsoɔ, ɛma ne anigye. Enti hu sɛ no matter what no, woyɛ nipa titiri bi, woyɛ somebody. Mpanimfoɔ table sɛ Peter asase ɛnda hɔ kwa. Sɛ nipa no sɛ ɔyɛ bɔdanfoɔ koraa ɔwɔ wura. Owu a ɔyɛ mfasodeɛ ɛma abusua no. Enti ɛmfa ho ne abrabɔ no ɛde wɔ ekosi. Hunu sɛ woyɛ anigyedeɛ ɛma obi. Mɛma nsɛm a bonsam ɛka gu wasom sɛ wasɛe nneɛma akakyi ɛnkɔ yɛ ma ho no. Ɛno no ɛndi wutirim a wonyɛ ho bɔne. Mɛma saa deɛ ne ɛndi wutirim ma wonyɛ ho bɔne. Abere biara no wohwɛ ahwehwɛm sɛ wɔwɔ fie sɛ any adeɛ biara a betumi a reflect wo image wohwɛ ma obɛhu wo mu no ka nsɛmpa ma ho ka kyerɛ wo sɛ a meyɛ obi anigyedeɛ. Saa na ɛte deɛ a menkum me ho, mensɛe me ho, mɛkɔ so a ayere me ho abɔbra no. Fa biribi papa to wo tirim nkurahyɛsɛm bi. Nti adwomtofoɔ ne ka sɛ ma nsɛmpa pa mfiri w'anum mmra, yɛnkuku adwen bia mfiri wo tirim, ka werɛkyekyerɛsɛm fama wɔ kra ne ɛteɛ biara no wobɛdi nkonim. Mama Esther n'asɛm a ɔkae no. Nti wogyina hwehwɛ mu a mɛyɛ nipa titiriw, meyɛ kɛseɛ, meyɛ obi anigyedeɛ, me ho ɔfɛ. Ma nipa yi na nka nkyerɛ sɛ wodeɛ wo ho ɔtan, but wogyina mu a ma wo honhom a ɛte wo mu na no kasa no ɛnka nkyerɛ sɛ wo ho ɔfɛ. Ɛyɛ den a ɔbɛhyia nipa baako a ɔbɛka sɛ a abaayewa brother wo ho ɔfɛ. Enti ne ɛteɛ biara no woyɛ obi anigyedeɛ. Menhwɛ deɛ nsɛm a nkurɔfo ka no na ɛnsɛe wo ho. Kɔsoa na nya anidaasoɔ. Have a good hope. Have a positive hope. Hold it. Keep it and maintain it. Build with it. Anidaasoɔ na wonya no kurem fakɔ ɛntontwene dako. Ɛbɛso aba. Anso aba koraa ma wo na wantwa a wo mba bi, wo nnua bi. Ɛyɛ den a wobɛtwa mu baabi a obi mu bɛkyerɛ no. Obi bɛkɔ ahoyɛyɛ mu. Wasɛm baako pɛ. Adeɛ baako pɛ a wobɛyɛ ɛde ama no no. Ɛbɛhyɛ nipa ko no nkuran. Aberanteɛ bi ɔyɛ fitani. Ɛna o papa sikani bi de ne kaa kɔɔ ne hɔ sɛ ɔnyɛ kaa ne ma no. Na ɔdile oguso ɔyɛ kaa nti akasakasa yɛ dem ɛba wɔn ntem. Na sikani ka kyɛn sɛ wokura me ho mfa so wɔ wo so. Menim sɛnti a mede kaa yɛ bae. Na me hia wo mmoa bie mu asase wɔ so. Nti wopɛ koraa fa wo ho. Dako mfie miɛnsa mienu ɛnan nsia betwam. Ɔne na mu saa anadwo a ɔkɔ fie. Ɛna ɔhu sɛ kaa bi apaake si hɔ. Wasɔ hazard double trafficator esi so. Fitani so deɛ ɔhu kaa sa apaake si hɔ no ma ɛyɛ sika. Ɔbɛbɛn ho. Enti ɔbɛn ho no ɔhu sɛ papa sikani na mbere bi etwa mu. Ɔka nsɛmfo ɛkyerɛ no no. Ɔka bimubuo nsɛm ɛde kyerɛ no no. Obu na bemebu nimtia no ɔno ne kaa. Ɔyɛ maa no. Owie ne papa ne ma ne sika. Ɔsɛ daabi mengi sika no. Na wo kae me. Ɔsɛ daabi menkae o. Ɔsɛ wo kae fitani na wode wo kaa kɔɔ no hɔ no mu a wo ka kyerɛ ne sɛ wanwie adwuma ne ntɛm ma wo ne akasakasa a wo ka kyerɛ ne sɛ wonhia ne mmoa biem na ɔno koraa no fa so bie ne so no ɛyɛ ɔno a. Wo sɛ wamma nsɛm a papa ne kaeɛ no emmu na bam. Esan sɛ ɔwɔ enidasoɔ na okura mu ɛkɔsoa bɔɔ ne bra no edu mpɛmpɛn so bi no papa sikani no ɛsan behia ne mboa. Anapɛ dia medi gya wo ne sɛ ɛma obi asɛm a waka ɛnkum onidasoɔ a wonya. Ya me ka kyerɛ ne sɛ you are happiness for somebody, so have a positive hope and keep the hope alive. Me bɔ mpa yɛ ma wo obi biara a wotie me anapɛ yi sɛ woda wo mpa so sɛ afei ansa na wokɔ adwuma
bibi biara wo ewura bi a wo sɛ kokua bi a wo hyɛm adeɛ bi a ɛkɔ so abrabom ɛma w'ani ngye ɛma wo hwerɛ ho ɛma wo nya asomdwoeɛ mebɔ mpaeɛ ma wo sɛ ɔno Nyankopɔn a oyere nipa efiri ɔhaw ne amanneɛ mu ɔno Nyankopɔn a ɔde mbrɛ ɛne nna ɛsesa nipa hyɛbrɛ ɔhaw bi a wonam mu hyɛbrɛ bɔne bi a wonam mu ama nipa po ɔno Nyankopɔn no ɔntene ne nsa wɔ so ɔngye wo mfiri saa ɔhaw no mu ɔngye wo mfiri saa amanneɛ no mu na ɔnhyɛ wo animuonyam na ɔnhyɛ wo den mede wo no na de hye mogya no mu ɔma ne mogya no ɛnkasa ma wo. May the Lord protect you, may he preserve you, may he build you and keep you alive, for the hope you have, it is alive. As he said, the hope of the righteous is never cut off. Nyame enhyira wo ɛwɔ baabi biara a wotie me ɔnyɛ wo kɛse anɔpɛ ɔmfa wo nkɔ na anwummere bɔkɔɔ ɔnsan mfa mmra ɛmfiri ɛsan musuo amanneɛ ɛne ɔhaw bia mu. Meda wase nyame enhyira wo. Na kyɛ sɛ Nyankopɔn ɛmmoa yɛ na frɛ yɛ frɛ di Nyankopɔn fa yɛ nkɔ yɛ ban so anwummere bɔkɔɔ ɔmfa yɛ mmra yɛto adeɛ nso a ɔmo yɛ atɔfoɔ mo yɛ sika bebree na sikasɛm no so ho hia yie paa. Enti Reverend Eric Afo Mensa ya wɔne ɛyɛ Living Miracle Worship Center ɛna ɛka bom sɛ de bɛyɛ asɛmpa trɛ adwuma no bɛtumi akɔ n'anim anɔpɛ yɛse yɛda wase nyame ɛnhyira paa sɛ wagya wo bibia hɔ no aba yɛ studio ha abɛboa na aseda segment na akɔ soɔ kosuadeɛ na woka kyerɛ yɛ nua bɛma yɛ papa yɛ counselor yɛ coach anɔpɛ yi. Nyame enhyira no. Nyame enhyira papa pa na ɔnyɛ wo kɛseɛ yɛda wase. Amen. Welcome to Tuesday morning. Ebusiamba 89.7 FM no wasugu so aja wutie no Reverend Afo Mensa Eric Kadidin ho obeboa me ye de aseda segment na kɔ kakra wo kan ne sɛ wo obi ani da so wo obi ani gie ntia no pɛ ni asie biara bebi a wakoma ehuru akwakodu biara no calm down to yourself na hunu sɛ nyema betimi asesa obi ani da so enti men disappoint sa nipa no kra medin dia bena krantima mozino yebeda ye ho aba na yeba ensema etwaguo kowa kratam vlog blog social media ensema efo man no ho ye kyese wote a wotimu say yes enya manfuma fide ya Thomas 89.7 FM enkama ehu sansem ni nyina yebeka abomu dia so se news headlines enti yeba sisia.
ɛwɔ man no mu titiri wade fo ntentan fidie no so. Okay, my main family and shall say police narcotics seized 1,195 boxes of tramadol at Dimiri. 6 arrested. That is saying, I say, Ukopiemu, Ewo, a Tifido, Mantemua. Aposifo, any Aswaya, one Eshe in Nuboneso, there's an Aquatic Control Commission, and a nay one Akabomo, Eddie Jumasunu be pa. Equa we actually no, yachi any pensia, ya any pensiana, yache womono. Enura a friend of tramadol, and as ye because a friend of tramono. One I recover mako 1,195 boxes say akodi one akachia yachimu eni pensia. And you say ya kosi ya story ya trend pa. Na me call Ghana Police Service womo official page e wo Facebook womo kwado womo de a press release and aba. Yeah wono mo echire mu se no kwasem North East Regional Police Command. One money Narcotic Control Commission, woman boy, Juma ye papa. If it's a second yame and a bear moi, and Crawford, I mean, Bobo, Mudi, Ura Alhassa Brahma, one on a decaying, Ura Yakubu, Muntaka, one also toss me, you know, Ura Abdallah, Shakur, one also me and Sam, Mumuni, Idrisu, and Nine, Mumuni, Yakubu, Enum, any Ura Moses, Ayori, Nidinu Kane, chat one, I mean, said you almost can't. Say September bosumi da neto so edun wotwe ena je se babe to dwa won mu track kura no mu use no na ye GR 172-16 2016 registered ena fe aye AW 4417-14 so 2014 dia ye register ena je se won mu aso enuro nye nuro ketwa aye won di bi efri aye the Republic of Togo kura ye see a friend of Sankusi emu ene say duedue mu abepie mu ewo atifudi mantemu a Ghana prosifo ne mpanifo aka wonum ho abomu a sa enuro makomako 1,195 boxes of tramadol nkebe wura oman mu akagoso ya enipa eba abenom abe yi ebohoboho nti mu de mu mra YouTube na mu mehwe omanim a prosifo no aye wo mbomo ayi nti omo de oman katakata omanim kakra ne wa hwe tramadol ne gu omanim na adan mu ahyeda na ade nyina ye bompa ye kunse de be ya enubone nom ne ade ne betimi eso betimi atwa korakora na mo nso mo so bi begum mo so a mo de fa atifudu mantem je se wona eni enhyede ni ho ye nipa ensie nyina no nyame ya adoma mo nsa omakopie mu ewo aprosifo akachi agya wo mo boa na enhwehwemu atimi akoso nti ni akoso aka ne pepepe wo wura Robert Anibik Amen, one year Deputy Superintendent of Police, our Public Affairs, Michire North East Region ho, and I just an Sasha and Crata Yasinti Muda Mumra YouTube Master FM Ghana, na Mumra Meshadie, and Rantia Makuma Kunsia. Eh, na Munina so monko peduma, just a tramona, and a mubedi huja. Yasini and Namnusum, na just a Suntidia and a beba, near Namnusun a beban 1 year, and Tibia obi okra when ye na dwin so baba no tramoyi. Na makofa aba na mo de entize wom ade no so yesi etika ko mu ani e etian apia na aka wo so ene se ene aprosifo nsa aka nti mrantie makomako nsia ai hwe young one bi kura wom ono so ka ho bi a aprosifo nsa aka no mame ento aswe we was say IMF mission expected in Ghana from September 29th for 5th program review. IMF staff mission expected in Ghana from September 29th for 5th program review. Not just say ube piemu ewo omai Ghana mo ye share ni mu say International Monetary Fund ya Ghana ye ko ekwaji ye besia ewo ho e di beye omai ni yie no. Wonum share ni mu say hwie be September busumi ni da to so aduonu enkron 29 September omobetumi ababe piemu ewo my Ghana mu na ni nyina na say wonum be hwe sede Ghana ye sikasem ne ye economy no etie wabra ye de ye ho kodom eye International Monetary Fund no enti no wo mo be ye hye wo say oh okay say Ghana moji sika no kwasem nie yakọ first second third fourth way any fifth
ya ɛtɔ so a wɔn ɛba bɛ review ahu sɛ oh sɛsi a bibia ɛkɔ so ɛwɔ ɔman Ghana nti yɛhwɛ ɔmo anim ɛyɛ September busumi ne da ɛtɔ so 29 na ɔmo abɛhwɛ sɛdeɛ Ghana yɛasetena mu ɛteɛ. Me family area free Ghana web no see Kokrobite taxi drivers demand IGP's action after alleged police assault. Na che say enya sam keto akora na anu ada yesi taxi driver bia wono na yire wuo ena yesa driver fo no wo mo kwa akogya no mo akwa akwaye wakeeping na obi nim ne esi wo wakeeping na say oh na che say ememema prosifo ya ba be piem ho no mo abro no mo che say me ne wo ka say nipa makoma kunsia de wo no mo prepre yi pa ana fe pinchen na kwase ewo wakeeping na se no so anam so ema nipa makoma ko enan de me no ka say wo makopie mu ewo Kokrobite district police headquarters ya enya asem keto akora na enumu na drabafo no ekiremu se asem no de enya sie wie anipa nsi a me no ka say won ho aka adwam no wo mo hye se IGP yewura yohunu won fa ne nan ensi fom pa na ne nam so a won mo yire awuo no mo kwa akoye ni wakeeping na prosifo timbeto hye on so buru wo mo no wo se IGP di ne nan esi fom ti wo hwɛ de wi amfoni no etwegu anaje se Kokrobite taxi driver fo no woman ani abre pa se IGP we de onye bibi anya saade a ebe ha won papa ya enye asem ketwa Midway to so or say GTEC suspend processing of accreditation and request from UCC over CV's compulsory retirement disputes. Na che say ukopie mu a GTEC as a Ghana tertiary accreditation for and a nay wonum di atuja watch say dear say yatwe accreditation bia anase CV wo sensem bia ukopiem UCC a yatwe asensen ni nyina ne say wonum empanimfo ni bi ba kumienu bi dear say ensem na complicated kakra dear say akwa na asem akwa kopi asem di bia say omfo ni dibre ento ho na besi na since 2024 ya asem ne kopi asem di bia ye kire say empanimfo ni ba ko emfa ni dibre ento ho besi ne wonfa ni dibre ento ho eni nti ni wonum aka kire gitefo de ato UCC fo anim efe ne say Cape Coast University asem na making wo body ato mo ni say till say sa retirement no ebe koso no anasa sa position no pani ni beja ya to ho no enya de say wo mo ba grant accreditation ama wo bia wo free UCC anasa ekopa ne say ya body krata na bibisa enya de say wonum de be manipa kokopem say pani a yesi onfa ni dibre ento ho no wo de ebeto ho Mamemfa we free 1957 one more portal a war Facebook na we krampo de Ghana for ye numa asem obo ediwura the presidency mechire mampani atena unso ono mutwamfoni na mo de the presidency atare 20 we kra utim say every Bank of Ghana and say Ghana government for fancheme pepepe na enrada na Ghana mampani his excellency Yewra John Dramani Mahama ni chocho mocho na ade nyina Mame Lodina Mahama kopie mu ewo United States of America ewo bra UN General Assembly no ekoso no ena na wo no ekire mu ewo UN Prayer Service no asese no kwasem seye kaseye di policies niam egu akwemu aboa ama enkurade yedi akoso wo se bibire mu ni wiase nyina yemi ani ekosa side ho pa ya enya sam kweto no kwakwaye oba tan yi de ewo ka no wasre se wosrara ewiase nyina se ye policy nketo akese ni mu adentem se ye de nhihye egu akwemu a emiye nyi nkwala mfrim emiye nyi enkwala mfrim pa nemu ni enye no in a way se ebetimi abo enkora ehu nyina eban ya wodi ekoto dwa ewo honomo na we 1957 dia aba makotabiri bi e dia besomo. Okay, many are my member and to us say Dr. Seku Nkrumah, son of Ghana first president, Dr. Kwame Nkrumah, has urged the government to declare a state of emergency on illegal mining Galamsey. Nache say yaman penny ya odi kan kra neba ena ne waka ensemi wa say ade say ye hwe Galamsey ho nsensem no a
aburo so yie wo man Ghana mu pa obepie mu wo man Ghana mu ani fa baabi eye ade se galamse ese ye nsuo ene ye nuane ne yasase ene ti se de wo de to aban nanim se on declare state of emergency na chese ni manimu ya aban emfa de nan si fom na chese o ma bonten emmeka na enhyehyeye wonum emfa nwa kwam se de be ya galamse ho nsensem so no etu ebetimi etwa ewo oman Ghana wei eye Dr. Seku Nkrumah eno de nsemi tu dwa Ghana first president Dr. Kwame Nkrumah ne bema Ebusuya na chese ye toa so dia na chese the Teachers and Educational Workers Union ya wonum ehye Trade Union Congress ase ye tetwanitia efre wonum tewu ya enya sempito kra na nanu ebeto dwa sese National Labour Commission woman form nan NC for man kameno ka sei enka strike chenchireche pan ekoso woman mu no enya samketo akra nanso nyame aya adoma womne eye National Labour Commission kwatena ase na womde nkasasie hyehye so no eboaye enti sese nka strike a enka tewifo no ekono National Labour Commission for the duo wonuma koma pa wobra omokwatena ase kokasaye no on round table said ye omotai kanu no atimi aboa ema strike anka wonum ye omadwen so ombeko no enya amaso enti wo ba YouTube a utimu se na enkrofo no wonum ani agere abriye pa wo se National Labour Commission urges Tewu to suspend nationwide strike and return to the negotiation table na say wo de we di enkoto sremu ada enye nkasasie ni ade ne course de a enka badestam de enka wonum strike ne se de moni tua nkura na hase ekɔ school enka be yegirigidi pa Mamefa we ento as will say world leaders rally behind Palestine's statehood at UN, defying US and Israel. Na chese ubepie mu ewo eye wiase afa na nyina enhie mudie ya ekoso ewo abrochima mu na chese UN as United Nation eno na sese empanimfo ede atodwa won ekire se eye Gaza ene Israel ntokwa no a ekọ ni nyina fa baabi efa asase ho ene nti sese empanimfo enhwe na wonum enye adwen ba ko om enko benkro mu na kyerɛ sɛ ɔmfa yie entu yie na ne nyinaa akɔ gina ɛyɛ ɔman US so United States of America sɛ wonum enhwɛ na ɔmo emfa ɔmo na ensi fam na kyerɛ sɛ nhyehyɛ bi ɛsɛ empanimfo yɛ na aman mienu entiase ene abotoyɛ mu betimi aba ɔmo ntam no wonum entumnye sanse ntɔkwa no akyɛ yie papa yɛ ma no hom ne so emfrinhyɛ mienu ni a UFN sɛ Israel ene Gaza efirase ɛkoye enti enai de USA na wonum kyerɛ sɛ wɔn nyina mu sɛ de bɛyɛ a ntɔkwa na mente be hwase de nyina ebetwa ɛwɔ aman mienu entem ne family e de free some flex update ya eno so ɛwɔ Facebook na was see US President Donald Trump issue executive order raising HIB visa application fee to $100,000 na chese wokopie mu ewo America abrochima mu a enipa wodi wonum so asema mpani ene yewura Donald akompreko Trump na wode ababeto agoso ya se de akompreko no nyane ye de amano o ha adwen pam yewura Donald akompreko Trump ene wo kire mu sese de woni asem bi obeka woni akoro wanya usika na ehye ubotom na obese wutu kwan ba US man ni mu a fine Nemo kan hunu se wo visa application no woje $100,000 se wo benya oni uni nkasesie bia woni uni gidigidi bia no ne se ja wodi akwakotum na ja wo maye process amawo no watimi aba US manum we di wo haw ne atete aba beto wonum a wo mo penkrofo ni wo maye adwuma so pa bi se nipa no ebia meka say wo free Ghana na eko no $100,000 ya enko beja de oye nyina ho asan akase wo kwakotu kan akɔpɛ adwuma yɛ akɔboa sɛ de bɛyɛ na busua empuntu obebam ne man nyina enti we de ya sempa na owura Donald Trump de aba ya wo se woni asem bia ka woni akoro ay ready sɛ bɛba US man mu a sɛ wonum HIB visa application no woje 100,000 na no kora mpo no assurance bia ni ho ase de wo kwakotwa loto no won woje utiri yi a na aja watimi aba ho utira nya ye nso a na yesa usika no ahye anesa
nti mane boka kre free US abrochi memu eba nti mu amoni abra eja mu kwa US mo pe visa na se open intentem so na ba ko use HIB visa application ni bi dia ene kan hu se na $100,000 e she obotom o didi na yeze o mpese wo be ma abo acheche die bi adia wo so nkonkon wo horo ne nzamra ene no tene so be ba no wadi awie we say former Council of State Chair Cecilia Johnson dies, age 79. And chairperson and former Council of State Chairperson Cecilia Johnson dies, age 79. Na chese ube PM ewo omaiga na mu a ye maame ba ko a chese e ba no amanyonsem mu a odi mu akotini ye papa papa enei de wodi ne dibire nyina agu honom se amanyoni enei aba betodwa se wato nananom ewo ensie do na emfinhia wodi no atiasefo asase so eye emfinhia na aduoso enkono 79. Emfinhia aduoso enkono de yenko Ghana Today News eho ena me family e de free na wasi Imani Ghana wonmo report a won de aba no echirem se Ghana Mampani His Excellency Ura John Dramani Mahama ase enkrofo ebu yefun kakra na nienti a wasi ohwemu ase enkrofo ebu yefun Imani Ghana na echirem wasi as a mass dismissal of Ghanaian workers ye fa wonum adwuma abanda mu no am se binum ahase etretre fie obinim nienti a ebasa ena fe na anu ada private jet controversy ye bene na enframan nso no ama nkrofo bu eyefu yewura John Dramani Mahama enu akire no onse won wote ora bi se wunipa koro wudi bone anu ane se ya baba chew do akwa asem bia ase wonum nso ye chewa ehwehwe nipa nanimu a ne ya chew na wudi wo sachie wudi wo nsachie eno so ama nkrofo ebu eyefu Ghana Mampani ye pa ena fe ma me tokonu ya ye na die efiri Chief Justice akonwa no so no eno so ha nkrofo papa na ne etwato a Imani Ghana eka ne se galamse ntokwa no ya ye ka sanka ye be ndikadika ababa pie mu se ye de se GPS na ebe cheche nkrofo no eno so Ghana font ya se wonu bu afu sanka Ghana Mampani and declare state of emergency amuna mu ha ya trans by force na se ya twentwen so no ena Imani Ghana this report ya ba mafa free Ghana Today News edibi esomo Mafa free Ghana Today News ama memfa we entrasio say Asiodun Ketia doesn't look the part of presidency. Martin Pegbu and Martin Pegbu ye private legal practitioner and a nay wode and some matuja watch say Obano ye Ura Johnson Asiodun Ketia ya wono a party neutral for Emma NDC chnie amonyuku no watch say ono said you see who Asiodun Ketia no who say I say or you too competent na emom eba na ni position na owo na ankasa de eye basa ye mpre di brese mampani ni ade no onhu Asiodun Ketia se obetumi adi ko nanim se wo pre akonwa se omampani na emom eye ni di brese party twotwofo ni de ene de ni position ya no ya ene de wo de atudwa semi de kan editor dwa se Ghana ye first lady Mama Lodina Mahama se amaya hodro mpanifo no omo ye policy a omo mfa enhihye ya bonkora ho ban entum ene wakasa wi esima enu ene se Ghana Mampani His Excellency John Dramani Mahama abeke se meyire dofo ka wakoma to yem kora na mehye wo bose se Ghana na ye be kreti no ye ba be kreti ma opportunities bebre abam aboa abonkora ho ban afi nso nkora eyedi enso betimi akoso enti kwa kuma to yem kora ya me no akase no so 1957 ede atodwa etabiri na kese o se Mahama react to first lady's speech at the UN prayer service in New York mechire US abrochimem okay we so ka asem kro no a you we ne ma memfa we ento so say EU cyber agency says Apple software held to ransom by criminals. Asemu. Na chese eku a ye frɛ wonum eye EU na chese ni nyina ne se wonum ehwe cyber security ho ensensem so the European Union Agency for Cyber Security
ɛna ne wɔnom ade ato dwa sɛ wokɔ airport ahodoɔ no a ɛyɛ adeɛ sɛ baako ana mmienu bi no ɛyɛ yɛn security cameras ɛwɔ hɔ wɔ yɛka ne CCTV no ɛyɛ adeɛ sɛ wobɛhwem no na kyerɛ sɛ nipa bi de wɔn nsa ka cameras no baako mmienu bi ɛne nti sɛ ɛkɔba ne sɛ biribi kora esi ɛwɔ airport hɔ nom a ɛyɛ adeɛ sɛ wɔnom ntumi anya clear evidence anaasɛ wɔnom ntumi nya fapem papa bi a wɔn bɛgyina so ɛde adi clear adeɛ pɔtee sei ɛna ɛkɔɔ so ɛwɔ airport bere sei ɛne da sei ɛne nti no wɔde kɔkɔbɔ ɛne nsɛmi ato dwa wɔkyerɛ sɛ ɛyɛ adeɛ sɛ ɛha wɔn ɛwɔ airport ahodoɔ no a. Na me fa wɔ ɛde free daily graphic de ɛbɔ krata ɔbɔ ne ho mmara ne sɛ truth and accuracy every day. Na krata fa no mu no kɛse pɛɛ den mu wɔ se SHS students must use harmonized prospectus. Yɛn na anim sɛ yɛn nkora no kɔkɔtwerɛ nsɔhwɛ no wayɛ kefoɔ ɛde results na banti wɔn mu ɔmo awɛdeɛ wɔn mu sɛ wɔn mu awɛ kwata sɛ nɔfde akibi kora na ɔmo bɛnya akɔtwerɛ na mmom wɔn mu apase a wɔn mu anya sukuu no deɛ yɛhwɛ anim sɛ wie be October bosom da ɛtɔ so edunwɔtwe wɔn bɛkɔ sukuu no mu akɔhyɛ sukuu ase ya enya asɛm ketewa ɛno na Professor Ernest Kofi Davis Director General a wɔgyina mu ɛde ama Ghana Education Service ɛkyerɛ mu sɛ prospectus na ya nkora ndi kɔ sukuu no nneɛma na ya na ɛbɔ mu no nya asɛm ketewa ɛwɔ sɛ ɛyɛ ade a ɛbɛtumi aboa wo bia ɛnkɔnkɔba sɛ wo bi ehia bɛyɛ sɛ Ghana cedi no empemu du na wo bi nso akɔ hia empemu enum sɛ wɔnom nyinaa use 5,000 cedis na ɔmo de totɔ mo nneɛma na ɛwɔ sɛ etimi cover wo bia sɛ bia 2,000 cedi ɛna sukuu ni bia wo sɛ na wofoɔ nyama no de totɔ ne nneɛma na wɔde kɔ akɔsua deɛ na ɛno nso wɔ sɛ etimi ɛka wo bia ɛnkɔnkɔba sɛ wo bi deɛ yɛ different na wo bi nso deɛ yɛ the same ɛyɛ saa ɛde wɔ ha ɛba nti wɔ se SHS students must use harmonized prospectus freshers to report at October 18, 2025. Ya me ne wo say Professor Ernest Kofi Davis, Director General Edema Ghana Education Service, Edia to dra daily graphic atabidi ato manim kakraka ya enye asem ketwa kra. Minya ma memfa we entwa medie no eto o say government move to cure 2.6 billion Ghana cedis annual losses in procurement. Deputy Defense Minister. Na kyese eye oswafo abedi ekira wono ehwe eye oman sikasem so owura Thomas Nyako ampem ena ne wode ensemi atudwa wo kire se aban no eba behwe abono homoden ama enhyehye a wode ebegu akwam ebeboa ama sika ekopem eye 2.6 billion Ghana cedis ya afibia no ye hwere ewo oman Ghana mu no eto atumi atwa owura Thomas de nsemi tudwa wo kire se wo oman Ghana mu a eyade se averagely ya man mu no afibia no sika oman no ehwere edodo eni sa 2.36 billion Ghana cedi ya chese ebewi akire na chese yenwu baabi sika nafa ene wonso mo se bibia aye basa eni nti aban no e de enhyehye ebegu akwamu a ahwe se sa sika botini ya empempi afibia no wo mo besese anase o man ye bebu akonta na afi ayira no aban ebehwe na odi niam tutu ye se de ebe ya sa eye ayira ene sika yenhu no entimi ensibiu Ebusia Mass 89.7 FM Max Morning Dew and our sugusu awutie no eja ensam no de drosso yie pa emun kakran ne abomoden a edi esum so de be ya we entoa media so emi se na se wo so ka wawie wana ma me fan to so emi se de pa o say Kukrantumi police station closes after youth attempted to burn it down following suspect death in custody. Na chese ni nyina ne se ukopie mu ewo Kukrantumi a aposifo ewo eastern region asem na mekan aposifo ewo ho wonom akache wo matumu ni nyina ne se mabunu a ewo ho eye se wonum etwa ja ato post station ni mu ene chese mu aposifo ewo ho nyina ni nyina ne se suspect bi a ya che no mfa nkomfa ma ewi ache yese suspect no awu ada aposifo no akache eni ti ama mabunu no buafu yie papa wonum esusi se aposifo no de wo monsa ekeka no na enam sa yeso nti na suspect no watimi awu ewa aposifo akache a ene yi mabunu no buafu a
wɔnom ɛyɛ sɛ wɔn ɛhye police station hɔ a wokɔpie mu ɛwɔ kokorantumi a no wɔ ɛyɛ atifido mantam a mfimfini mantam a apolisifoɔ ato wɔnom police station no mu. Abusuama 89.7 FM Max Morning Dew na wasogu so a wotie no ensema de asomo no edoso yie papaapa ya enya sem ketoa ene ya hyase afiri atifido mantam a aba bepie mu kran akwakọ wura mu kokoro bite yakọ UN aba me no ka se yakọ US abrochi memu ema wura Donald Trump nso de ne nsem atodwa yakọ Israel ensem ne dọọso panti ye dan ho aba ne aka bia nso ye de beto aso ama wo ewo Max 89.7 FM.
ana wachima to ha na woni yen edika so bo mu nyankopon enhyira wo kwan soronko so kra na anopai de yabase ebesom ye di nkanka che so ye segment ahodo no edroso ye pa yenyam wate ne yekoso ewo Ghana ha de fontinta fidie so ko wakrata mu nyina no ewo se bomodin di autotip eka wo ho ai ewo se di autotip eka wo ho anopai enti ene autotip no so no yese ye hwe obi a wo hyen obi a wo ka hyen wo sora no pa de na wo se wo check first ansa na watu afidie no nti yensa ka yewra SK menu ye ameka no ho asem ni position dosun ye pa na se ye hwemu pa de na chese wo ye road transport consultant enu no eni ne edikan ena afi wo sanso ye auto engineer or ye vehicle inspector ya enya asam keto akora ena afi wukokopie mu pa ewo National Road Safety Authority a wo boa wom ema wonu mu nsem a mo ka no atimi ewura ehyenkafo ne Ghanaafo nyina atirim se de be ya ye nyina ebetimi ebo ye ho ban nti wo ye road safety communicator ora SK menu wo so ye da wasem akwaba e de ba ma 89.7 FM. Yo, Abraham Johnso na fe misumechia mu ni motifo ene wa fresh ahotoso a onso wanya ewo yemu wo nimdie kakra akokra jamedi adum ye ne a yenso ye ne oman mu ni nyina ne ewiase eche sebe ya yakwan so be jojo na aboama yakwane abedie etimi awie pe ya emfa wo yene ana mihunu yanka ana se ajubia aba abusua ene efiafi mu timi so meda maspachi amano yedase na ene de yesi ehwe ansa na so bi wo hyen obi ka hyen a se nipa no pese wo tu hyen a ede na wo so wo check ba ko mienu miensa bi we de tip kakra bi a wo de dum yan anopai yo mesa do asibio se yeka ohyenkani ti se sabi ya a lawyer for a teacher for a doctor for any omo ekike ka ho nyina grown from professionals enti driver ni ka wo odjuma na wo ye no so ye professional enti se professional adjuma dia na ese ansa na wo be ye sa adjuma no ese wo di sa professionalism no ewuram na de dikan ene de SMBC a wo bisami ese ne de si hobroni aye na adechi e wo de kosi ho sa ye de wuni nti ansa na broni si obe starting no ye nkase ye sparkika nya sa ne kan ansa na obe startika no ye woni ma ba ku mienu bi a esa wo ye friend routine checks no ti anopa no obi bie o bonnet no ye ka bonnet America for kind of hood nti se obi o hood no na o bonnet na ye wo stand bi o ho no ma obetimi di abrace no na chese agina ho na fe wabie friends radiator no obi no so friend water tank but friend water tank friend radiator na se nsu no ahwe level no se pepepe bebre ma ye wo reservoir o ho no ti reservoir no so nya starting no obo se edida asie mfimfim bi o ma ye mark bi o ho no obi a o ka bi a o hu sai no de ma ne nyema broni e wo senti o yes ade no o ma ne yema e be overheating nti de bia ma ne da mfimfim asie no minimum gauge no because ye adwuma rotate nsuo ni bam na be kulu na sa kom nti de bia sa na radiation system no nti se wa anya ne sa na ma ne yema ebe ma na se watua wo hwene wotimi home ebe ma o ka ne be overheating ye frame bi dipstick no so broni aye ne se obeyi no apepa ho na pe wasa de ahye wudi hye mu a ugusa atwe a utwe a ensi ni trase first emane hwe ase mane ensi ni trase se de ehunu no go se gauge bi o ye wo minimum gauge and ye maximum gauge enti se ohwe se obabi a oral gauge no eda eyema o na se enkofa wo ye ne bi ama na afi wodi ahye memum se enkano dia eche se dia akamu no so yemhihie betanya yemhihie bibre at least dunia ye say enkano kura na o be half of the first context and I say capacity no ewo sambu no
nti wode ka be 1 liter na 2 liters sagu mu a ebe full no wahwe ana ye wo be bi ti say brake system no so ye fra bi master cylinder no say wo cap bi ho the bi say need say be fin kom na what be so ahwe say brake fluid level no so et say na first no titi ne wo battery no na wo list bi e wo ho but net ye na band o ma ye ne sealed one a wontimi hu nemo de one lady ne de no bi sa cap ni nyina ahwe say ni nyina so ye fra no electrolyte isa bi no fra no battery water ne fra no battery water dina bi am kanam sam engineer mema technology ne the right ye de FFS you know na wa hwe say level na da say ubehunu na wa say top no say de ne ye mfa acid and the top no ye de distill water and ye de top no do the acid no ye say apena obe charge no dia no more afra nobody distill water na afra manaju ansa no mo de egum na say wo top no ama na ye madia ye mfa acid ni bi mu na digum ye de distill water and ye digum distill water no ko shops ahoro ni nyina ba bia obenya bi na wanya bia obetime anya say rain water angu bibia so na say egu ade mu wosimfimfi na so egu ade na wo de gu wo so ni si ho a obetime di sa ne ma ni nyina wo de aye distill water no sa na tie ana fe wa hwehwe say loose wire bi wo ho ebi a wire bi a ati battery terminal no ebi akoludu ama efi bo say na ati na ni ase aye ni asenchire bi ba ho no watu no ahohoro ho kama na wasa de ahye ansa no akọ starting no ukọ starting no so a ma car ne warm for some time na ti wa hwe o lights ne ma wo ho ina wakọ round ahwe o tires no so bia a deflate say from ana akọ my expense deflated na wa hwe na say utu ye na no pada na wakọ vulcanizing shop bi na ti wakọ top no ntu ye sa ne ma we nyina ansa no wawura wo car no na fi wakọ okọ car no so aye woni ma bi a wo beye ye very big cockpit drill cock you say you be na ye tia set champagne we are na to say in her cock no the cockpit drill and now the better o de ka say akoko nuclear pit drill na no technology utra o see any mo wa no wa set first seat no any allowance be ba say the obisi stretch o nine e wo pedals no e wa see no so na fi wa bo seat belt no na fi wa share we side mirror ni side mirrors no na fi wo say ni nyina e wo positioner e betimi ama wanya clear view of the rear and front ho na fi watimi command steer ni ya e be kwa ba asundwemu a emfa wo ye ni bia ma obi okra na sa yi na tena de hook na sosik ni bi kura na atu enti wunim ukwatina ma otu a wosi uti abosa na atwe bo se be ma wo akoye de ense sa wo ye woni bi ba ho so na de oye ni bia ba nti saa de when you dey bia friend routine checks and the bia every bia no pa bia obekwa okay mu obekwa obekwa starting no esa we fasa ni ma we ni na ansa na wa start uka no na abrade e wo mu no ura SK menu yesi da wase papa nyankopon ensha papa se eja de bia ye baba tete wo na so na waba agye so na waboa yen na ura SK menu ya ye kana sema ye road transport consultant or your auto engineer or your vehicle inspector and a tester say ya motai kanono and a fe wa year driver instructor any position in the baby and a fe NRSA National Road Safety Authority communicator that is in a dream asuma wayeno or boamo mind punto akonenim ya triumphant king nan wakai triumphant king consort ya woman Committed Drivers Association share the same building ewo Enkran La Paz has ya mechire Tema Station na say odini dwuma ya enya asem ke 20 ebeda na se ne akase nyame ensure na kosua de na woka kire wo fa ene nso wo ka uni ka wo ni ne de wo de agum wo ho no manya asem ke to akora nyame ensure na abena we breaking news nyame ensure no yene eja edi enkomo awie de SK manu nyame ensure papa nyame ensure okay mame fa breaking news we empemo say Ghanaian boxer Bahubali is dead. Reports indicate that he died as a result of internal bleeding from a recent boxing match. I just say ube pmo a emi say enkra ha de wonya na ye friend Bahubali
ene watu ananom ewo nsie do ni nyina ne say internal bleeding na wonyanya wo de ato ananom ewo nsie do na report e ba kire say boxing bi a wo boy ya encheye na wonum esusu say eno na ama no che say internal bleeding ya wo de afamu ato ananom nsie do nyame fa ne kra nsie ye. Welcome to Tuesday Morning. Any the stylish ITEL City 100 Nien Chow earbuds for free. Wait, any big news account. Yen buy now, pay later customers dear. Mobeji money with zero interest. And what Techno Spark 40 Pro and the Spark 40 Pro Plus so. Ane, Busumi September way dear, zero interest. In Shashaka Krawa home. So open Chichimwa and your friend 059 409 1122. Follow Max Buy on all social media at Max Buy Ghana. And the promo idea and Nemwa September Busumi Imu. Don't miss out. What a guan, me conscious brethren. Your favorite roots rock reggae tunes with inspirational vibes. Reggae Max on Max 89.7 with DJ NY comes your way every week, Mondays to Fridays, 12 noon on Max 89.7 FM. Reggae Max, feel the natural mystic flow in the airwaves right into your ears. What? Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. 'Cause reggae is The
Saturday and every Saturday on Max 89.7 FM. Connect with your school. Which school has produced the brightest mind? What is your school renowned for? Find out as high schools and colleges go head to head, vying for bragging rights and glory. Don't miss this chance to witness history in the making. Join us for an unforgettable morning of spirited debate and fierce competition. Presec Secondary School, 7 times winners. Omo producing NASA Intelligent. Atomic Energy Commission Ukrumano. Omo yede wo. Kwani Presec can say go up. Kumasi High School, Truth Conquers. Yan can say Truth Conquers. Truth Conquers. When St. Augustine is talking about Adisade is talking about the best is always good for Adisade, and then St. Augustine perseverance conquers on. Truth is what? Then Truth Conquers. Mo persevere, mo yede is truth that conquers at long last. School Connect. Link up with your former mates and be part of your school once again. Schools Connect. Be part of the competition. Jiwadi tina me dane di wunji di misi bisa ko ofi wona me fe eleti so bi fe be dia aka echika me di ochame kwame utie Max Morning Dew ewo Max FM kosua fili masaya se. Welcome to Tuesday Morning. Abusuyama 89.7 FM Max Morning Dew no asuguso awutie da wase sajawoni yatena na ya homeso abamensa aka ewura Petra Kranten yemputu prumuara eno wabo ewura ha so wa announcement minimu ara announcement ben no ya je se wa ma ehu aboye sa no eyeda announcement ti ewura Petra da wase mo akwaba medasi abuna na announcement ya wo kike Mr. Moyo novella announcement na menam why announcement ya novella na tiara benam ozo hu se mi ba ha na novella ntina me no kwasem ne ye ne fast na ja ye nko ye street ni so matia na chese aseme o nyina ne se no ye novella na nse insisa ye kakwe bi aide abemu kakra na ye hu ni se o se ye ma ya hwefo ni etiefo so hu se insisa ye na aba no eni nie ye se obi wo ode ne channel to no kas na den na ekoso ende ibia na waye de waye confused kakra ye se ye mpese wadwen be ye wontanta won ntina ye ba kakra abetche mu se insisa ye kakwe bi aide abemu na insisa ye no bibisa se eni ni den ye de brothers ebedi kan na sisi ano ye say brothers no ye be in Mondays to Thursdays. Na Mondays to Thursdays ye be share fi 5 p.m. to 7 p.m. which is 2 episodes and I'll be there ubenya. Na edru Friday na ye yin 2 episodes e be yi ba akope. Na no ebe start every 6 p.m. to 7 p.m. Esa na sisi ano watch and win. I you say watch and win. Tuesdays and Thursdays. This officially watch and win. Fridays. Now Fridays now be share so no. Also who say ye ba bigger and better. This watch and win. Ye ba anka ya grow and ye ba be dinti no. Obi a be me say watch and win Fridays there na wa ha ho papa yi because achede no ya hihye ni ye pa say the ba be che near the amam na emom so no ye novelist I start say ye new ones the House Sisters na nka ye start every 6 p.m. but see the House Sisters ever start every 7 p.m. and they are 8 p.m. now you say 8 p.m. no still the Wildflower into if Wildflower which is 9 p.m. no na ye day Can't Buy Me Love atoaso ewo eho no manisa enti sisi ansisa kakra a ewo mu eneno the House Sisters 7 p.m. the Wildflower enso 8 p.m. and I Can't Buy Me Love 9 p.m. and I repeat no ye anopano 9 a.m. the Wildflower not 1 p.m. no the House Sisters now 4 p.m. Can't Buy Me Love enti no way and I pese into drama ya shefo and ye tie for him say the air cost ewo ye word of novella no
ɛno no we de ntientie mpa ye beda wase nyame enhyira papa agya mo a mo hwɛ anim sɛ schedules no betimi akɔsɛ de mo pɛ no ɛna wɔde ato dwa no nchiche mu kakra na ba ko kan ho de watch and win ni de o sɛ me mama ni bere pa was ma tese hotel bi ni aso IMAX for nka ho IMAX media for nka ho ahwɛfo de etie for nka adia where you met from out there nyame hwɛ wo why yes is no kwasem watimi ayi me afiri mu sa yo ayala na ja your vibe question ye dia tudwa na answer na ma memfa numbers no entoto ho 0551598321 ana 0550055522 me to me boase 0551598321 ofre be peke and afa 0550055522 eno so edemu a ofra be peke ama wo anope na question ye busa wo ne say is it good to enjoy more holidays as a country we dey na petra won ko ya na ma memfa won enhase is it good to enjoy more holidays as a country? Oh yes. Is it good? Why is it good? The way you fa e dey ye niam na na holidays dey do dey ayentimi nje do so ye ba ne say am be do Monday to Friday ye be ba pepepe say dey do holidays so yentimi nko nti dey bia ye me holidays as o man yenye adwuma na ye no ho ne nkwaje ani enye de bia star ba won say to de bi so na stress wo we wa ba Monday to Friday sa no nya ya enka obetimi den ya nwokwa me nkroma nka munya holiday je nka ebenya ya ye be pe de agosu ya me bu say wo say yes wo man de bia ye say ye di holiday de bia ye say ye di holiday na wo man dodo say na ye di holiday nya da ba ko bi na ye okay kan bo mu a in a year no wanya kura no more than a week, more than 7 me boa obeye na in a year 300 and something days no wanya 7 days ayo abena free abena nka mu de huskara asemuni enti ebusa o se yese wo man no de bia yese yediedi afofida anasa wo de yentetete so nkakra se de make more than 7 mo de minya real we na ke yenti bi mfiri so na yemfa bi nka ho enti your question is it good to enjoy more holidays as a country na odo reason so aka ho reason and we say we dey fine ebi abosumi bi anka yem ye 2 days ni yemfa nye holiday ben eno so betimi e de abeto dwa o Mass 89.7 FM dwumadie no eso enti numbers na nya akọ de na chesa akoso ya matese ye se birthday bia be gu ho fato tumu ye twen ya frefo na agya ye ne wo mu eni kaso bomu okay answer na no minimara esese ye ma wonum eya we because send the birthday na picture nka ho aya na akoye bibie wo ho enti ye besere ma meva WhatsApp line entu dwansa WhatsApp line for birthdays o send o birthday Mass FM ye dwen ya hwefo ho ntie ne ye tiefo ho ntie ye say send o birthday obi bia pese o wihye no ana empo wo na pese ye wihye wo emma wa fa picture ene o information udin eka ho fafa number we so 020 11636665 0201 163665 WhatsApp line no nti wo de wo picture any wo information kakra efa sa WhatsApp line we so a ye de beto ya be fontinta video no so na yatumi awehyew ama na ye feyi papa na ma memfa birthday wishes no ento aso birthday we enkoma Frederick Owusu Eastern Region Akropon na wo say nyame enhira papa ye mo awoda pa ene da we do birthday 23rd September
ɛna wodi wo birthday enti nyame enhyira wo nipa ne mfonyini ɛda ɛyɛ ya abɛfo ntenta videos Reverend Emmanuel Asante Reverend Emmanuel Asante yese nyame enhyira papa wosofo cheze wo okrereka utimi hu se ai udi sofodie no e ma na efe yie papa osofo Reverend Emmanuel Asante wo ye branch pastor e wo Redeemed Christian Ministry odoko branch e na wo nyame enhyira yie papa e na wudi wa wodai Ewrade ento nkwanam onya wo kese ompeja wo fra adwuma mu Ewrade enhye wanuonyam oma wanim enwu ase da bibiara da nti Reverend Emmanuel Asante ene eye wawoda Ewrade enhyira oye papa mamento aso we so ede Kofi Jemfi oye politician papa Kofi Jemfi ene wudi wawoda Ewrade enhyira oye papa onye okese omma woso ade a wo pehwe no asate asfo asase su bia no Ewrade emfa ndom wo bra wudi wawoda yi Ewrade emfa nkame da bibiara da onhyira wo na omma wo so yie papa na we so Frank Fuseini Adongo won so ene wudi wawoda Ewrade enhyira wo bra wudi wawoda onye okese onhyira wo omma de wohwehwe no wo mpa ebo nyina entimi emram ye nyankopon ne aban kese no onkoso a ento wo nkwanam na wontumi ni wo nkwana emme a chese omfa ohawo amane emme ka ho ye ma awoda papa when so Ghanaian politician Ghanaian politician ono so Benson Tongo Baba okay Ghanaian politician den makanya wie we Johnson Tongo Baba Ora Johnson yesi Ewrade enhwa onye okese papa se wudi wa wodai Ewrade enkoso a empie wo soro ento so onkoso a ento wonamu na di wumfie emme Ewrade enyi yawe na omma wapomuden da ne abre nyina amen mesan so ediwe atso aso we say ono so Lawrence Eja Tete baby a wo bia anopai Max FM yesi Ewrade enhyira so wudi wa woda pai Ewrade enka ho onto bosuo enwu wa brabo so omma de wo ye nyina enye promprom omma woni da so ene asetena pa ewo Yesu dinimu amen baby a wo no wagime so amen mamenfa Ignatius de no so ento aso Ignatius Kutu Echampon won so ya mo awoda papa Ewrade enhyira wo onto enhyira nsu engu so baby a wutie ye firi wo hwe ye firi bia no sabre Max FM yesi ya ma awoda papa Ewrade enkoso emi osoro ento so apomuden ene enkwatenten ena yesre ede emawo Ewrade enhyira wo na onkoso a enye wo kese amen baby a obi ana wagye so me de wensu eto aso say Umar Farouk Osman baby a wo bia Ewrade enhyira wo Max FM ye fa ye kasa fidie so aka say ye ma woda papa Ewrade enhyira onto obosuo osuru bosuo engu abrabo so onkoso a ema de wo ye nyina enya promprom wo pia mu empai bobi a wo bona watwi mu afi mu no Ewrade ema wakoma so ade entumi emramu na enya kama yie papa when so John Tia won so wo omega na mu no kwasem nie wo ye politician journalist asemu yes so yes nyame enhyira ye fa Mass FM kasa fidie so ya ene eye wa wodai Ewrade onto bosupa engu wa brabo so onya wo kese onkoso a ema wo so de wo ye bia no Ewrade enhyira so na onfa ma wo Ewrade emu wa pomuden pa dan abre nyina se wudi wa wodai Ewrade enkosoro a enhyira wo amen abena birthday abeka mensana tini wo ho no na akosuade atodwa no se bi wo ho na se opese wo de ba mantwentwen so fa maye nkora ansa na de ache na je se yetimi de mfoni no atotototo so o ya da fontenten fidie no so ene ye screens ahodo ni nyina so eso ye da mose pa nyame nhyira mo na mudi ma wodai die
ɛwɔ mmoa mo na ne ɛdam akoma so bia nso no ɔnyɛ ɛmfa ɛma mo. All work and no play. All work and no play. We dey work the whole day. We dey work the whole day. Everybody knows it. Everybody knows it. Sometimes we need a holiday. Sometimes we need a holiday. No man. Holiday wo man mu anase holiday ne ho hia si enya bebre e wo man mu ana nso betimi de wadwenche no afa ho wo bra wo frɛ nti so obi abaso a wodin ene ba bia wo kase frɛ no pai holiday ento biari na ni o samu kantanta ja samu kantanta no ne wo keke de be ye den no wanyo bi ni na di holiday no eye me ye bebre ana ye ntete so eye pa holiday eye pa obako di ma transita na mpie na o na nyina se ati se ma di 3 days bia wetu kwa de eye subscribe o fie kakra ya obesa nya pomudin so fine nti wo de o reason is say ma more holidays no no mu no sa bre ni mu no e na wotimi di etretre wa pom okay Safo Kantanka Solomon City Kanka I for so ba o mutin be twa weekends na se bia your final dia ni we huna manne papa wo ya na all together aso da na wada be ma Safo Kantanka eti enye yiye kuma da wa boy pa kwa me kuma wa boy ya odi ekwa kwa me kuma abo ba odi ekọ ko na obi mra ya bia ncha na o de ni be ye no Ade Safo Kantanka Solomon City nyame nhia mo papa pa seja mo nyina masunsun mo nsam de agu owura Safo ano ne nsam no onka ba akokwa no okadu sometimes we need a holiday sometimes we need all work and no play all work and no play we dey Ebusuya Mass 89.7 FM maximum in the yes street in so ne ebusa wo se ehu behia se de bia yesi ekọ holiday de bia yesi ekọ holiday yemfa bi nka ho ana yentete so wanye me gift agoso ya woni pa na abeland no anti gift na ho ye de ya me adumo patro na mo so jana dum mara ya me ase wada se hunya se ne hunya pa dia se pa me kuma de hunya ti ye di ni sana eye ba ne hunya de wo so ye koye ejuma bebe so sana ya na ye na holiday ne ebi wo ho hunya ana ebi wo ho hunya ebi wo ho enya kra holiday ya ma ye kra na enye holiday ba nre na enye wo hu ebi wo ho enye ba kwa me kuma de hunya eno na ye decide bi on kra na because why ya dia magana ya da si yo mo nya dia magana ehu o gifty so tuom fo nyina nso ye chia mo wai ai so tuom fo nyina nso ye se Nyankopon enhyira mo wo se ebi ye bi nye okay yen credit obi foforo nso be kan odi ni ba bia o kasa free good morning Delani auntie Dela na ho ye de Ami ado na mo se ejana dum ayisa ye bisasa holidays no nka ye nkọ ne sen obi si ebi ye bi nye mo mo de ye ma holiday ni me enjoy because holiday ni na ye ni so na thank I tell me ye mo restaurant ye holiday na ye ma thank you no kwasem eye ebi ye se kwa me kuma de se ye pepe ye kama ba dia ka bi mo ha fa me se eye ba dia ki ka ta ho de ebi ye ba ye ni gift ya adwen no kwasem yo the last ka so china na your birthday no hu nti patapa line tu jama me why WhatsApp line okay ya ti ya de tu jwa 0201 16 36 65 0201
163665 Momodi anafa wo picture eno won so ho asem kakra efa eye WhatsApp line so emaye. Hello, do you need your free? Good morning. Good morning, my dear. Would you need your free? That's all, Bobby. Bobby, hey Bobby, na no pe ho adwen be si meeting pa o. Papa. Bobby na bibia boko. Na me adam bibia boko. Yeda Yesu ase. Anopa ye bisa. Holidays ho nsensemi. Ya na enye anayemfa bi nka wana yenteteso. Baby kan me tia ela me man happy birthday. Oh, the in advance ochina ai. Advance. And it's a holiday. A boy. Okay. Kwambi no is my phone. Osha ebua the colleagues ni ade. Holidays no so ebua eba. It's my relax. It's no bisiano. And edu also my born kai say any party obebo my no. Abakote mu ni nyama bebe. Ni de no say ehunya ba say don't no na e mo kana. Okay, do a holiday for enjoyment near the and no more can it do a hunya. But no so ehunya or am I mu adofo ni nyina je e kwasem. Ni de no say holidays no de hunya. Holidays ni de hunya. Onso so adwenche e yara. Onso betimi abamu 055 00555 for near me and son of the 22 extra tour. Hey, at Yato Mo, Rade, when ye lower fiddy no cry, my wires, Rawara, who didn't maybe our casa free. Good morning. Good morning. Who didn't need your free? Oh, Atamasi. Eh, Jata. Ejata yanko holidays yantete so yamfa binka ho anase yenyim firi hokora. Oh, holidays me be enye. Mama mo you this one body so down. Enye na me ade ba kwa me si asem se. Ade na holidays me days we are no ma try kwa me body because days me eye mo na ma de. It is Saturday and Sunday. And say you di me mo say yes the ba kwa mo no date me me e di wo no. But the one Monday Okay. Onso nim de we de atama mamnchire mu ayedase. De tia ni say ohun say Saturday Sundays holiday dada. Ti say for Saturday na chese ye Sunday kwa adwuma Monday na chese ya ona nipa no. Wati ase enti si ebe ona nipa na nje etimi tu kwasha da foforo no but ye ma Ghana ni wiasa fa na nyina hu se eye da we sei e na eye nipa na woda ba because afole wo weekend so no eye holiday dada na nti no esase ye kwaso ona nipa no eni nti aye na ye tu e de akwakwasha da foforo na ye gusua edidi ne nti sa na tie why abusua 0551598321 udini baby akasefra no pay. Hello, yes, that's one. You ran out as a free he. Kufuria. Yeah, Kufuria tinko ni Kufuria so koresro die from where dear. Obia hoye. No pay ebusa o holiday no. Ye nini de bia, ye fa bi nka ho na ye titim free man na ye ntwam kura na obi aso monwen. Oh, de nyana ye. Ye nyana ye. Yeah, ni de nyano. Bene je de nyano. Ba de nyame atete ya metoro. Oh. Ye wura kwa menkroma. Ai. Ada na oda nyame asese wa meto no. Brade nyankopon. So no ma ti yetimi ji ani sa. Okay. Asene nka abeto na nka yo anya hwe eja nka akokora bekọ na nchen. Yase panyi na wo chefi o chen abusuan suman. Nti nka bekọ na nchen eja nka abeja adwenkyere ba ko mienu bi se wo hu. Stop. Okay, yeah, that's it. Yeah, check for your phone enso. Onso betimi aba so na ja oni aba bedi kasubomu. Ene de yese yakwa kwodi holiday na aba yo yakwa aba ye egie so. Na yakwa kwodi ayaba na yese holiday no eye good say as on my de bia yese yakodi holiday yemfa bi nka ho yetiti bi mfiri mu anase yenye den. All work and no play. All work and no play. We dey work the whole day. Everybody knows say.
Rasamini, what do you go so say all work and no play. Yes, make Jack a door board. Oh, yeah, you must sign 1 year, yeah, home. Say obi so be ka senka weekend no wo hoda da. Weekend dey say. Weekend nyami nyansa mu no weekend wo hoda da. Udi ni ba bia wo ka se frɛ no pay. Udi ni ba bia wo ka se frɛ no pay. Akotia mpato mataba number no ma ye mistake. Hey, are you there la? Tema me ka TV anka no wabo. Yo, mate, ene o de o kate na ye bebobo ama why? The last any birthday, the own thing you okay. And I may say bobo number ni 0201 16 36 65 0201 16 36 65. A Max FM your WhatsApp line no. Who do birthday obi edi na woda o send ne pa ne picture ene ne ho asem kakra ne din na wo de aka ho na ya wish no papa 0201 16 36 65. Eno your birthday dear madam Roma me pa cho udi ni baby o ka se fra no pay. Good morning. Good morning. Meme na na ho ye de. Ya don o. Ano pay. Aka fra me amate. E fra say. Daniel amate. Daniel kasa free hen. Ashalibotre. Ashalibotre. Daniel nkwa birthday ni yenkwa so ani ni say ya yentete so ana yemfa binkan. De won de eye. Na ebe ya yemfa binkan. Won so holiday ni yemfa binkan ho. De tell me yemfa binkan ni say. Mpese yema abanu ma holiday a retimi dia ye eyi infia wo omanimu na sesi ya kasa ya okay sanitation on na won ka abeko o meko pa ayo anse kwa ya se ibosumi bia nka last Sunday o se hwan operation clean your frontage e ba ya ndika ko o pa nya ejuma ye nu se e holiday na obia be pie be ejuma e be ejuma anyway ebetimi aye ejuma echi ashare botwefo nyina moya de papa wose wono de yemfa bi kura nka ho yemfa sanitation de yenye ne holiday na je obi ehu ne smoothness level wo sori a wonim se wo kwa akosiesie wo man animu ene yem se asaribotwefo nso wo ma hwepete takrem fise ne nso de ehu ne die hu nsam de ye baba ka bi pa e wo ye people's parliament dwumadie no eso enti wo nso betimi abam na wo ne aba bedika subomu numbers abetimi afre ya na ma tro numbers na gu ho no mo eso ya hyehyehye na akobo a obeka se busy enti 0550 055 522 ba ko edikan no ana say 055 159 8321 and so fra ye betumi apekeneja ye ne wo edi kasubomu e wo ye street ni so ye hyehyehye enti nyame yo adom na bowuram de na je say ye ne wo de sisi ani sometimes we need a holiday all work and no Unse mia hwe ye tie upan ye woka nyina ye te ye munyi ni mfiri so e eja ya wo da woro masan ba biem why na minnimu ara se na ni bede abedi minnimu asam ko ba be kan ra obetimi asan afre biem se de me kan ye no en wudi ni bebia okasa free me de James kasa free adenta adenta fo nyina mo ho ye de yami adumo na ho ye na de yesi ebusa wo yesi wo man no abribia yesi ekodi holiday yenyi mfiri ho yemfa bi nka ho anase yentete so kora holidays na nkasa de yenye bi kan ho ebeboa ye pa na mbom holidays bi so ho a nka ho hia ebi ti se de wen ebi ti se de na Andre
Kwame Nkrumah ne birthday. Na Kwame Nkrumah no. Me sure so na nkasa kra o hwan na ninje because amembu ana nyomo betutu Ghana na ende de ekwe na oda ho ma hu di ne birthday no no kra de raho nti eni se so yifu because de ope ugidie mu no ka yeyi Kwame Nkrumah birthday ni free ho an ka be boa o pa wa ana be boa Kwame Nkrumah na nkasa na so no ala be boa no because na ninje kwan ya di ne birthday no because amembu no obeku wa kwa asomando ho no mabane na kodi nkomo kakra na ai na ninje but enya ne bebre but enya de sebe ho hia enya de ho hia bi no na de ono so na dwen no so se Kwame Nkrumah de no otiase anka na ninye de tiase ye de onano weda empanimfo no ye niam yie wo na chi o omo anya niam yie o obeye ne de woko onano ye de hye na nuonyam wo hu ye de hye na nuonyam ti wo kwakora no ye de hye na nuonyam hello odini ni ofrefri hello odini di ofrefri bacha ya family na akwasi nana akwasi cantonment okay cantonment anope ye chacha cantonment fo nyina nana yenkwe birthdays no yenyi mfiri mu yemfa bi nka ho ana se ye maintain no bacha holiday no de metuma ka se nka eye pa na eduwo mu a se nka yedi okay dia wa hina nka se nka yedi oh yeah the detail no dey do say pass mu okay na yani adwuma efo no de ye de nka ye okay le mu de adwuma no ye ne de ane mu no omo de ya be de omo nya nka ye nto aso ye bia monko o we can no play kwasem nka eye ba e ba bi ebu o anka enye ebu o anka munyi free mu okay eja kwesi e cantonment fo nyina o man no ko holidays ana e dey sika o man no hwere na enye sika ketwa holiday de ye ni mia na ye de ku anya ne sa so enye on so betimi abaso na ja abekire wadwen holiday no yes o man de bia sore ase edi holiday udi ne ba bia o kase free Pacho, Michiam, any more program we that's it. Febna Naya, Mikacha free, Budu Wabali. When our bass saw one number in Santa Coy and one. I speak by me. No question, you. Would ye, dear person can say, what would be a what free more dear? The holiday, any birthday, dear, anything. So, I do Independence Day. Yedi so and I say thank you baby obi birthday obi our free mo birthday dia now your death and birth obi our tiasi dey na woda and yes say na tie dia and na mampanyi bi on so free mo ono so any the birthday yeah. And when I was Founders Day, and India I was Founders Day, when you exclusive. What I say, Kwame Nkrumah birthday when you exclusive. It says, now one at the animonium share abroad my Ghana, a baby mine, and Intia, if a baby no ye dino no, and to so ye do be a birthday and Intia can't bo more, a what Founders Day and so ever hono. So what I say? Okay, Martini Okana. Now so. Holiday, we are for the holiday. Now, holiday now, I say a mass or no pa. Or what not for them, from maybe now one call you my bed and I'll win your scar. Now, holiday, anything. What can day I made no? I know, Liadi. Yo, me, oh, they are near Workers' Day, Yen Workers' Day. Now, holiday no. No, so do no so na dream chira wo de ba ye eno no kwasem se na ni abri ye pa say all work and no play we dey work the whole day Nigeria for bro for work was a walking nya sam kato akra enti ebusua so wutimi ebo wura mu dia se say
38 na nya bo a kyese 40 no ye tentam so kora nti utimi bo wura mu dia odi ne ba bia wo ka se frɛ no pɛi antigla na ho ye de na wo kasa no wo fam ma mentew wo matwa voice kakra wai na anya bia wakodi holiday na ba enya wo ho sɛ ma Gladys wo nkodi bie wakodi aba wai na ho ye de na no pɛ de yɛse ebusa wo yɛse wo man yɛ sɔre de bia yɛse edi wo de yɛntiti bi mfirim yɛnyi mfiri wana yɛntwitwam kura yɛntiti twam kura na mo no aka mi de ntem mi frɛ ni sɛ once 25 December na yɛse then the Christmas day 26 yɛse Boxing Day no anka no me yi free one ka sɛ the boy dadi yɛde bronya wie mu so ade kyen a wo se Boxing Day nti wo wadwe nkyɛn ne sɛ ɛyɛ mu die bata bi wɔ ha yɛnyi mfirim bi te sɛ Boxing Day no okay na sɛ ka Boxing Day yɛse yɛde nneɛma hyɛ box mu kɔkyɛ awi bɛkyɛ wade Boxing Day a wonye na wo de holiday come on asa de ne de wo ho de send de found setting na the Boxing Day okay Auntie Gladys here da se panya me sha ye bie to mpe no afre na wo so aba beche wagye ye se da wase ente ja said ono so ka no so bronya da no 24th 25th 26th no wada woroma munyi Boxing Day ni mfirim odin ba bia wo kasa free na na ya obi mpacho matisi obi ka Boxing Day ase Boxing Day no no obi somo wo pa na obi Islam Muslim for mo de wo enti wo so Boxing Day na Ghana na ekute no enye Christians nko a enti Boxing Day no say Boxing Day wo de bibi ehye bibi na wo de akwachi obi eno de wo pa na wo wa na wo follow ye ko school no tama na emra na ye ko school no na school na ye classroom ye wo empepe fo ho mo ye ala wakbal and your Christians enti say edu time I also free nyame a ono a ebe pie na oba beg teacher na pakoye ne nyame so enti ne obi apɛ no eno de mo na mfa mam yo unso waje nkyere se ma ne mfa Boxing Day ni ma ono so na dwe nkyere no no nso betimi aba so 0551598321 na ja nso ni abedi kasubo mu 0550055522 udi ni baby a wokasa free anopay Bobby Masamba. Aja Bobby nti wasan abai de na jasa wo beka se yenyi bi holidays yenyi bi mfrim emfa bi nka ho na yeju twam kura na obi yanko na adwuma pato I say holiday na nkasa ne holiday no pato no de sema den kakra wo and say holiday na holiday no edinu ho no ma Pacific trese adine wo dada ebisu wo a o man no a yes ye pese eto because o share the big Ethiopia any some countries are almost de wo a almost yeden almost it's say she could see there fine boy they do wo no my emboa no enya famba okay ba okay Bobby say the bana se bebo mine na yemfa mra ene bi won so na hokwa ye beto ye ene enya sam keto akra ebusunya ye toa eso de ya na chese ye dan ye ho aba na ye de ye billboard no asom ne de arrangement to arrangement
and then the medical kasa arrangement to arrangement is equal to arrangement na yenya akɔ street ne so aba no wonse wodru street ne so na aye sikasem na sika no wobenya bi nso a just wokoye wala tu wala sa just essence that wotwi wo hone mu nwi eno nti na mega cash se me ha wo ho kura se die ye di mega cash promo na ba waboboa no ne nti ese ye di aba waboboa no so ehu hia se wo be firi wo fie ansa na wadi sa agro yi amede etu dwa yi bi eno ne se wo kura fun a chip hyemu na wabo star 426 star 8 hash star 426 8 star 8 hash I mean science so bi mu na obi afa ne phone star 426 star 8 hash obo e de go phone no so say yam say smartphone kra ubetimi edibi ubetimi the 5 cd edi 5000 ubetimi the 5 cd kro no so edi 50000 Ghana cedi o lucky ene be kire na mmom se wo to a eya na wahwe ahwe yie pa efise se obi a wonya 18 no yesi men venture yenyai mega cash ne mempanifo no wonu munini yenkokwaji sika ne bi emfiri wonu mu enchen na hwese unkonsuo unkwanyina na wotina wo fie afa wo phone na wabo star 426 star 8 hash ede ato phone so na nyamia ya wadom na mwatimi enya 50000 Ghana cedi na wompe wei wo pedien National Lottery Authority ensa eshasa agro yase enti wudi a wunsuro ho kura bomodin na fa ho jim na ene akwakoye ebnada okira wukuo ya wo fie memene na jese weekend di bekoyi ama oye pa efise sika aba abehye obotom hwan na disa sika yi ema wo a mega cash promo eso na wunya sa sika puduoi edi afri wanya kura mpon wo de 50000 Ghana cedi akani sika 500 million sika kese pa akani sika 500 million di na sika kese dia ene na chese wudi sika yi na phone ekura wo enye papa na chese obia ehunu sika no said they will see AC spend no and it must buy say some mega cash aboawo na wadi say sika butini ene na bowura wo no makache na beji phone what the phone for craba eye Philip Essence na wo say we sika e wo form as low as 100 cedis kra na obenya Philip Essence uyo obi a wadi mega cash sika ya wie na wo pe phone ba ku mienu bi e de ama wo maame onua wo ba onua ketoa anase mpo wo na bi a the Philip Essence phone it says a phone papa eche no ho nso odin na wo de kasa ne na mu yo ne gege no nso so no egumu ahodo ye wa Philip Essence 10 64 gig plus 3 gig internal 845 Ghana cedis. Philip Essence 10 na 128 gig plus 3 gig internal no eno se 975 Ghana cedis pe. Ebiomunso Philip Essence 20 128 gig plus 4 gig 1070 Ghana cedis. I not just look at 1000 and now I check 70 Ghana cedis I can no 1 million. Now with the account now they are called Philip Essence 20 128 gig plus 4 gig and also so. Sounds so and what Philip Essence 20 yeah gig in so pa 256 gig plus 8 internal gig memory. And also say 1475 Ghana cedis pay. And it would mega cash. Na would sika to bottom no. Na would Philip Essence phone see. Na would the ama wodofo. Also so the ama wo maame o papa wo nua bi ana empo wan kasa. Na watimi e dia flexi wo hu ye papa. Commerce by shop e wo my Ghana fa na ha bia na benya Philip Essence phone yi bi ato. Ana frɛ wo mo 0544 01 9552 0544 01 9552 and I say kwaba na be fontin fidie adwade bi dia wo pese wo ye call to order for kwom website no www.massbuy.com.gh www.massbuy.com.gh Massbuy say Harry and Flip to Phillips mensa aka Massbuy wono mo akyɛdeɛ ne wo mo promo ne ba ko wa ha na we de esoro kokora yɛse wonte sa anigye sɛm yi a anopai ye ma w'anigye sɛm
na wo to ade na wo san save sika de agye sɛ must buy enti season we ya yesimu yi wonum sɛ na yenye du September mu ya cross half ne de October November December na just ye wia ne sa entena se ema December ma enka se ka me kwa akoto washing machine ene kettle na ne bo nso nti no mentimi nkoto nti ne yade ma wa mono mu ha se ya yesi to ne ma mienu na agye emfasodie bebrebre wa bra wutue sika kuma bi bra na beje TCL washing machine na je kettle ya yade heating so efa ka ho na wo wia watimi atria 5530 Ghana cedi wutua sesika botiri aka hunu se wo save 300 Ghana cedi ya obetimi kura de atofo foforo e wo must buy afen so no bra na obeje Infinite Smart TV se TV atikopa se nyina kogu baabi ya hwan na e ba behwe ani mu chichi jiso akogina po achi ekobe nkuma wose aba eye na je se aye wo how bebre tini yesi beje Infinite Smart TV a wutumi eyuso app de operate wumpe we na wo pede na ye the smart watch nso aka ho ama ye kafu a na ye de ama 3000 Ghana cedi pe afen so betimi aba baji Tecno Camon 40 Pro tieniye Tecno Camon 40 Pro no eye phone asesei obia ani da so ani sa phone yi na enti America ne se phone no ho anika ye eye sleek eye kama na eba ne se bia artificial intelligence enye adwuma wo phone mu a Tecno Camon 40 Pro ebo adwuma yie pa afen so ewo noise cancellation features bi wo mu a se bia wugina makola adwam na wo kasa kra hwe nipa na beka se wada dede bia wo no mu ye bia nya de bebamu enti bana beji Tecno Camon 40 Pro no na yemfa smart watch nka ho emfema wo na tria 3170 Ghana cedi pe wonya tua sika ya ka hu se wonya 250 Ghana cedi ede ahye obotom ya enya asem keto akora enti bomodin a na bra ye showroom a ewo Ghana hafa na ba bia medical catch say showroom sa hodo ne ye bie mu ena no ada se wo ye bia circle ye Natalie cell ene di enhwani mu okubo wuran kranso ne UTC ye numom ena eye adjacent mo kuma se nyina nso ene adumune ne mpotem ukwa onsa beka wo de enu akire no yakwakọ bie shop no foforo kra ewo junction monti mo tema mo teshi no nwa mo ashaiman nyina nso betimi akwakọ di kasubo mu ewo honomo eka 45 outlet ya bie ye gosoa bie enti ansa na December beba nde hwiebe 100 nde ye betimi edu because ya hyase bie mu se de be ya wonso ye beben frɛ number no kwafo amede eto dwen 0544 019 5525 no ye mienu na odi to atato 0544 019 552 eno ne max buy number wo frɛ na woni yen edi kasubu mabusa se me pa chuo me sre wadaworoma me ti ofanko baria branch be ne be mie na me nkonkwaje me phone na me mfa me ho engi sa promo UMB ana se www.mazbuy.com.gh tenu ye ade fontenten fidie no so wo ba ho no ma phone so no colors ni ye washing machine kettle ni ade ni nyina ye hwegu ho enti wo na abetwusu se we na mepe na eja wa frɛ ne ye de amona wo akono pa enti fa ho eje ye Max Buy ye season promo na ye de ahyehye so no emu ene ye de ho eje season promo mu edia ai ewiase yesi wo bi benya wo a na efiri yade ai ama me no answer nso ne nyina yade kuro ya na se ba na ayarehwe ne ayaresa ho nsem dia mede Moses say ene na wato adi o se wo ye obi a ukọ eye empaso a enche na waje mu bema wo sexual weakness wo ba ne bema mo pa wo maware emfe bebre awo ho ayede amamo hypertension mojabroso diabetes ya ye kana siche yade no sciatica ya empempie no to ase entini ne etwetwe wo typhoid fever malaria ya eye abunu ene jaundice ya rekodi awuo no
medimose sebra wono asoye ye omu de enu beka ho saa nso na stroke enwudwoye na sexual transmitted infection empamu agudie yare a empempi no ye mu bebre etaifa no ni nyina medimose se oba wono asoye ye abomo de enuro ebeka asa ama won so ho ato papa medimose se wono ewo Adanta barrier opposite the police station AESL building inside the Ghana Highway Authority yard, Accra Ministries. Sa enso na wonum ewo Ajay Kwadwo Opsi School for the Deaf. Ebiamu nso Kumase wonum ewo Ahema Kokobin a ubo pini womo ewo wonum asoye ya yade enuro beka ama yade amabobo so nyina no onso watumi enya apomuden afri honomo. Eni kasem wom ne se Medimose se wonum e de capsules for craba edin ada so eni Medimose's garlic capsules. The capsules yi binom na entimi embusti immune system. Emma wo moja eni afusane ewo mu yie. Oyo obi a wo honam aye titiriti yeti wa wonte. Eno ebeboa ama won so moja e de afusane ye papa. Sa so na wo muscles no sorry ase aye titiriti emu ntini no etwetwe the Medimose's garlic capsules eboa ama cholesterol etimi ejina so yie papa saa so na detoxify wo nipadua no ema won so wo hu etimi to yie pa anything the Medimose's garlic capsules ibi na won so nom na wo hu entumi ento ebiemu nso so yese oje Medimose's garlic capsules a eboa ebisti wo immune system no nti esanso serve as immune booster eni nti gibi na wo ho entumi ento ye papa ema moja edi mu ofisane no na eboa ebisti wo immune no eso esan eka ho Medimose say pharmacy anase herbal shop bia ebo omega na mu no won susu ubowura mu a ubenya Medimose's garlic capsules fra wo mu ewo 0244 06 8447 0244 06 8447 Medimose sebra na se yare nko ade a wo mfa enuru enka na wo ho ento koi na yemfa enubna enuen 20 ni ade enkeka mbom nsa wo yare na nya wa ho to fi se yare ya nyuntufo ne kana sem se wa mobra ne firi yare ubi benya wo nso a eno nso yare kuro ya na yebedan ye ho abansa na ye de People's Parliament dwumadie no ahihye so ewo Max 89.7 FM na sede ye nyina ye nimo no enne de yesi ye hwe ekwan a Accra Metropolitan Assembly yen kran ha sei yebekọ region ahodo say region ye nya 16 and yebekọ region ahodo yebeka efin ho asem na the Metropolitan Assembly no kura kwambe no mofa so bo ade hye no kura ye fi ma hunidie hunsam timi ekoso ewo oman mu enti ye na ye homra ye ba na ja ye the People's Parliament dwumadie no ahihye so eno so frɛ ba mu na ba keka wadwen a ebetimi aboa pa bi se ne nyame ye adom emiensa ebetumi aka nipa woni amansa din kinta ho edema Accra Metropolitan Assembly ewo ba beginam ene ye wa wo nipa na emwa wonom de eboa kurupon yi no wono akasa de aba betudwa ena wonu kan wankasa no dasani na wuti kurupon no wasade ne sen eno so betimi aba so neja woni aba bedi kasubumu. Are you frustrated by late deliveries? When you're professional, no one install with AC and TV and the insurance cry. Essence deal kesi every Max Buy abba. Better TVs, ACs, refrigerators, any washing machines, and Max Buy. Now enjoy free delivery and a professional installation within 24 hours, all within Accra and Tema at the comfort of your home. I send you out here now, absolutely free delivery and installation. Order online now at maxbuy.com.gh or visit selected Max Buy outlet to start shopping. In Shaseka Accra. For more details, call us on 054 401 9552. This Saturday and every Saturday on Max 89.7 FM. Connect with your school. Which school has produced the brightest mind? What is your school renowned for? Find out as high schools and colleges go head to head, vying for bragging rights and glory. Don't miss this chance to witness history in the making. Join us for an unforgettable morning of respirited debate and fierce competition.
has produced all the best dignitaries in this country. We talk about Pakwesi Indum, Totobi Kwachi, and all the Hoiber and went to St. Augustine's College. Master, stop your bin. Central region. If we say for Obako School, they say for Kumasi High School. No commercial. Have you heard of Agri Memorial? Oh, Agri That's the best school. Very, very best school. The Kumasi the schools, sir. Two schools, Prempeh Opogua. Kofo went to which school? He went to Prempeh. Prempeh is the college. And I don't know we are Prempeh College, obey your president, you know. One can say young first schools, Niranto, colleges, now can say young for Monto High School. High school, they college, you pay. College, you invest you. College, you go America, college, you invest you. And the end, I could force a young school in high school. College, you know, who's more. Kumasi High School, right now, the Minister of Education is from high school. High school is building a stadium. I must produce all the athletes in this country. Achimota have produced over 3 presidents. Kofi Annan went to Infantry. What came out of Adi school? Tell me. Now more from Adi school. Canada just one from Adi school. The best comes from the Central region. The schools are no one Central region. More winning science and math schools, no. I didn't produce. And then project balance equipment, Ben, produce Ukroma. What you are job in the national maths and science schools, you are winning at the end there. Pantacra won't even produce. School Connect. Link up with your former mates and be part of your school once again. Schools Connect. Be part of the competition. Hello, Ebusian 4. Your friend Nana Dakwa Jesse, the host of the Max Sports Park, and Max FM 89.7. If you joada, Ekosi Fiada, about non-crew Kosi Dumia Nubeboa, program no air live on Max FM. Nanika Semne says, Sesedie, Yasisem, about non-do Kosi Dumia Nubeboa, program no SIN live on Max TV. And how any Boran Crofireman so, Nyakopa the major leagues around Europe, Bundesliga, the La Liga, the Premier League, Dutch Eredivisie, any de kikao. Afeso so, ebona kutukubon sem dia, enwa any Max TV, Max FM. Unim se Bukom Boxing Arena. De biaya ho Professional Boxing League. Ya de hun sem nyina ebeba Max Sports Park jumedie no so. Afeso so, Ghana Premier League, the Women's Premier League, and the Division 1 League. Here is the statistics and all the details you want to know about the local football. And I think a good year sema ekoso yemaimu. Your segment this is the predictor. Emuhampa, ya the matches beba, ya be more odds. Now so what's me trebia dibi. Sounds so any other big interviews and penifo kukuda omo kasa edimu ewo Ghana. Any we are still good year sem. Omo any omo etwetwe komo. Inti Shiame, minima bedra for if it's Joada, Ekosi Fiada, or Max FM and Max TV. Hey, Max, and your facts. Oh, yeah, Max Morning Dew goes around the world with the streety vibes, entertainment. Oh, no. Max Morning Dew, 89.7. Welcome to Tuesday Morning. Max FM 89.7.
89.7. Ebusuya Mass 89.7 FM Max Morning Dew ena wasugu so awutie no ane ene ye benada ye kwakodi holiday ye kwakoye ye hofi ye kwakoye niema enti imagine se wakwakodi holiday aba na wo ba ya ebia wadwuma mu eba ne efi yaboa no ye de atare ho anase wo pie free wo fie ni wo predi na efi unimu ni pakro se aboboya na abehwe agu ho no mo se eya boso kan matwe na abehwe agu ho anankasa wankasa wo de na ya wo ye wo fie no askata fie ho no na yese ahunidi pan so de ne osoro hememu na nka eko enti ene yese ye behwe ekwanko e befa so a efie a ye wo ye fie mu efie a ye wo ye nwuma so efie a ye wo edwam titiriw edwa kese nketo ne madentem ewo enkran pumpuni mantem ha no kwan be ne ye fa so a eya ye korakora no na nyame aye yadom ema yensa aka opening kase a wono efri Accra Metropolitan Assembly ni den eni Owura Gilbert ni Ankra na Owura Gilbert ni Ankra ya meka ne ho asem no ne amansan edin kita ho edema Accra Metropolitan Assembly enti Owura Gilbert wo so a ye da wasem akwa abasagya ya frɛ wa betete wa no pay nka we ukɔ ba bi o ene se ye ha wadwen ye da wasese wagye so na woni yen ebetwetwe enkomo mini aba Accra Metropolitan Assembly ye mayor honorable Michael Papualo Tedano echi amutifu ina na enyo ohawkra we are always available. It's unfortunate say intimate Amba studio but we are always available to respond to their concerns. Yadamase seja mabana jamu bebuwa na we di enkyerɛkyerɛ dwumadie kura atimi akoso ama timamufuo no wɔn so wɔn wasɛm kan na gya ye bie mama wɔn na wɔn ne yɛn ababe sisi ani na yɛse yɛpɛsi yehu eba ne se enwura efi ade enye ya ya frifie wie enye free yaboboa na no anaje se eni efie mu biem enye free edwani mu ne ba begu gata na no a na je se eni ye ntena biem na egu hɔ nso na ekyɛ nso ya na hadwen pa ekwan be na Metropolitan mpanimfo a mo wɔ eye kropumpunu mantem ha sei no mo fa so a se fini eboro so efi no eye bebre na hadwen a kwan be na mo fa so korakora no. Thank you very much for opportunity need you. Na my main concern ohye Accra Metropolitan Assembly say AMA you can AMA say na ye nyina yinim no enye the former bigger AMA all 10 areas account say AMA baby to say my main concern I see educated South Metropolitan District no we are looking at Central Business District, part of Agbogbolushin, Gamashi area, Mohonina, Afinayaba, Ablekuma South, Metropolitan District. The whole communities need be Kolebu, Mamplubi, Choco, any Kamara, Samputemoina, Afinayaba, Ukakwe South, no, Kanisi, Bubuashi. Aveno part of circle into AMC here. This is the current catchment area. Now, share your areas is here. West side, generating a day around 1,800 tons of waste. Now they say as an assembly, mayor, the leadership Adaroma, they say collection rate, around 88%. Na eno na obebisa won say okay other ones na yentini enclear na eba no say eno na wacheche mu pese no say ebi mu edigu gates mu ebi mu edigu bebi a enye na eno abedane issue to the assembly to deal with. Na as an assembly ni there mamen ka say aban no they say ni say
ɛwɔ sanitation ho ade a efi efi kɛseɛ Osha president and say launching national sanitation. President Ankasa ena ejilemu inti sanitation say ade a yemfendi agroka na mamefa we ntwemu Accra Metropolitan Assembly ene ameno kase ye ne institution bia ye friend no in television na ye be sign MOU bi ye be see plant bi as a plant no share plastics a ewo entire zone no mu. And we are coming to put up a 100-ton plastic to fuel plant. Inti sanya me nyina yehu se egugugu abontia egugugu nkenya no in a long term no we are putting in measures to ensure say ye betimi deal with it well. Now, in a short-term measure, as an assembly, consistently, the desilting of the drains, last week Friday, Oba Ablekuma South, Kamara, Corner, the boundary between AME and Ablekuma West. Now there is a big storm drain view, and your assembly no responsibility though for that particular storm drain because it's but to prevent flooding and all that, and to ensure say your best is last week say we were there to ensure say we do those desilting works. With respect to if say you can't say as residents, we have a responsibility to play. Na saying I say it to me, we are quite sure say if we need it, we'll be able to deal with it. We'll be able to deal with it. Now, what Bobo Brono, say ye kase Accra Metropolitan Assembly, motion so management of waste any and who encrone bar. What Bobo Brono, so not the any enka. Into my main say, Oshe baby to say that's someone and can't hear me who and no share Ablekuma West Municipal Assembly who Uba baby to say Usukra and no egg can hear me who and also except Cloty Municipal Assembly MCA Eda no honorable Atugezi na on no say meeting I can say in as much as these areas, they say, I say, Oshe Nima, Oshe all these other areas, no, and say, I say, no, there is a close collaboration between assembly and the other sister assemblies. May or not, ensure say that coordination, for all of them to be able to work together to achieve that common goal of ensuring say issues of sanitation will be top notch. In these areas, areas are currently they don't fall under the AME, but there is a close collaboration. In the boundaries, like a crown and maybe amount, or baby class is a Udoko Hosa say, and no and AME, another municipal. We all need to know where we fall under as residents within the various catchment areas, with issues, and we know where exactly to direct to the channel issues. it to. Together, we'll be able to deal with the issues. But we all have a responsibility to play now, and no the waste, waste. Say you can just see a major Yera Michael Papu Alote. Now, one day your papa Namoni need Jumano. A dear no can ever improper waste disposal, ya. A yana a tie cosupa or encranhated through. Any or how a yana a debrain, a pomodin hunsem, a ya dear no yaw tie a cafampa. Your papa, Honorable Michael Papaluti, Ebetina, Akuliano, so as the youngest mayor for the city of Accra, the focus has been quite clear, Ocean, on the issue of safety, ensuring, say, for within the entire catchment area would have proper places of doing their business, moving away from the streets, the protection exercise. Issues of sanitation, so they are
so na make am earlier on no aban na nkasa president nkasa afa to ne ho so say sanitation this time around we must deal with it you know a bigger picture na o share honorable Michael Kwakwalotia the entire engagement with traders, with residents, with even stakeholders on issues of sanitation. We have a responsibility to play. They say, AMA, I make a share or no, share the tons of waste that we generate within the city center alone now. There, say, yeba, because the mayor has ensured that there is that system is collecting the waste on regular basis. Now, very soon, we are going to launch a 24-hour cleaning service. And over there, on 24-hour basis, there is cleaning within the entire city. To ensure that we wouldn't even have leakers around. Currently, as I speak to you as an assembly, now, Mayor, you are very sure, say, the IHR here now with respect to the sanitation court for AM, you bet me as sanitation court, I say it must say, now, all Michael Kwakwalotia, reaching for sanitation to ensure say enforcement do so here. They say amene okase sanitation court there now last week he say some 3 persons were prosecuted for various sanitation offenses for dumping refuse on open places. Now unfortunately nipa baako pleading not guilty nti ono ye ne call remand. Now 2 now almost pleaded guilty now court convicted or they were not able to pay their fines. In the as a result, almost in some prisons for 3 months to serve with hard labor. In as much as we are putting in measures, Senator earlier on, and there's going to be an MOU with an institution to put up 100-ton plant and nobody dealing with plastics. No, they say plastics now. Who say assembly also. Share bylaws say honorable Michael Kwakwalotia ni vise ni ntino say assessor bylaw na ama the issues of waste segregation abe say bylaw ni abe law say na yenam so ama amanfo nyina at source will be able to separate the waste and no be boa ama some of these plants here amaka ho asem no ebetimi efidi na in the long run government through His Excellency John Dramani Mahama, vision is to expand the circular economy. Now waste. Yes, this amount for say, of course, we should clear the single-use plastics and all. But if we are responsible as a city, there is that economy around it, and we want to explore that economy to be able to, let me say, employ more people, get more youth, some jobs to do. Now, you move away from our current status to fight the higher one. Mira Gilbert, who Kasano will say, Pennyford in Yamagua Quemo, BBT says sanitation court, BBT says education, and more day. Yamana form, will be as sorry, a be at the Saboboya for Yasemi, or one who complain it tabapa. Tam Ben, I was say in Muran, one would differ fee. Na Tam Benson, I was a woman de call. O tell be a one kwano swa to say be a bobe do me a noon be a about 2-3 corner. No more the ball and in them no more than a namuswa ne a ye tofum. A quan banner first, my boosters a time banner was some fable and a deco. And then ye toss me no a quan banner ye whom be say a young fashion reporter and Sacrana Quaco do a year sanitation court on. Thank you very much. So say a Metropolitan Assembly, informal sector there you who share the percentage and I said the volumes of waste or moon so boy yes an idea say a job mukrana into the assembly over the years I've engaged them worked with them. Currently as I speak to you we form some cooperatives with some of these informal waste sectors and a BD insurance Eddie Amomo now as part of Jumedia education so into Ocean encatchment area ni say Arekop Ewohoa
say a whole aye way kakano. We ensure so abobo ya phone and there is that education say oh tracks now who use no say make sure say all the net ebe hataso na we no ambo what kind use of timing now within a zone in as much as we have allocated some specific waste management companies say omutimi manage omunyina no abobo yefwe omu na most of the time no they anopapa anọpa to 6 7 mo ho na yehu se omo ebeyo omo ejuma e de anam na ewiamu there you don't even see them on our AMA, our major roads that we have. Be to say Johnny Van Zata Mills High Street, you see, Independence Avenue, you see, we don't have tricycles or move on such occasions, but there are few ones I know. They are hard pa na Senamika no as AMA as a matter of our assemblies, mayor is working closely with all other relevant MCs or more municipal assemblies. Indeed, soon no assembly no is coming to launch a WhatsApp line there, and no their mayor vision and they say who say waste to be will be now quickly no you can send a photo of that particular area no location. Na just what ye hu sana na just ye try for ni na ye dey send mo na ye dey send mo sa abere ben de na nipa na bia make say wa hwie nwura na gu ha si kwan kai ba ye nya ba bi mfa tam ben na mo be respond a ebetimi ama akoso ye radio na em say ye wura Gilbert wa me emre tam ben na mo be respond a be ma sa bola na egu kona mu ho no abegu lore kwan ni mu a etete ye ha ya dwenu tam ben na mo be respond a betimi afiri wo. Thank you very much. May come at all say AMA ye zone no this time around no you will never see him of refuse egu ho a be hard again to that extent but many of us say mayor by you are for me a rapid response team omo waste management na say na that team no enforcement ka ho public health for ka ho tax force for ka ho into this particular rapid team no omo say response is never say now omo quickly no they will act upon it move swiftly. Now, the way that AMT, no, these three sub-metropolitan districts now, labor boss, I see look at Ablekuma South, Kakwe South, they are sub-metro directors are almost managing within the various areas in the issues nearby because we have sub-metropolitan district councils. Within those particular districts, they are able to swiftly move in to deal with the issues. The only issue or challenge I make I can say, they are hard to see. They can say, and the pay, mayor, the rounds are wire within the central business district now. Issues of littering. No, you. That's why they can't say as heaps. But because of the population now, translate population now mobile within the central business district, you know. Am I finna soon? Okay. No, no, we are looking at ways to ensure that the 24-hour system no will be able to deal with it. Whilst we also have the sanitation court complementing enforcement, now amount for what they are expected of not to be littering and all that. Okay. We all have a responsibility to play. We all have a responsibility to play. Ora Gilbert ni Ankra. Akosia wa hanuma wono so ay ready so the question to so na answer na no ene yenya we die se je yenya wo studio. Enti e bia na obi wo question opese odi busa Accra Metropolitan Assembly why is specific with the jurisdiction na to dwa enti wo sample tem ho nso a anase wo Ghana na sa honidie hu nsam hia wa wo betimi afre na question kakra wo no yemfema yewra Gilbert Ankra ansa na wagya ye ho akọ frɛ number wo ya me di to dwa 0550 0550
055-522. Ne nsɛm a wɔka no nyinaa no ɛho question bi a wopɛ sɛ wode to dwa na wode abɛto n'anim 0550-055-522. Ofra yɛbɛpeke na question ko awɔ no wode ato Owura Gilbert Ankra ya wogyina mu sɛ opening power ne amansan din kita ho edema Accra Metropolitan Assembly na kosua midiana mawo na question bi awɔ no faka ho ansa na tifo abamu. Okay, abena me da se ma mini kan ensanchia Owura Gilbert ni Ankra medin e de akosua Greenu na Owura mami misa ohun say abandada na otwa mu no o hye dwumadie biase a na ye frɛ no Operation Clean Your Frontage. Ye hu se Operation Clean Your Frontage ye tu nafo bi mu si ho a mpanimfo ani timamufo bi no assembly no e de ye so ye de bedi sa adwuma wei ekoya ewi akire ye hu ne ekobaaye aban wei baaye ne first jabra 3 fenise 4 months ne de mayor Papo eni de wodi ani mu ko Accra UTC wonom a ye adetofo nyina afiri kwa ho eno ye baako obedru circle eni de demolition exercise ekoso yie pa ekoya kodru Kaneshi eno so Kaneshi over a pass ne so eno so ye adwadifo afiri so eno so enkoda ukopie mu ka so akyese ya ma hihye ye nkofo ye pa ama mpayimfo kura ka 24-hour economy no ba sanitation a ye de beba so na ebe wi achen ene ukopie mu ewo Accra UTC a no kwase ye maame mu asa age ho aboso efi nso so ese dokoro ye obi ti ade ho ton niam otigata ho ton na ebola essence nchen adan assembly no munya munnyuma yie wo kwan bi so mu disa Owura Gilbert na homa na tiato mo enti em se obi aba so de mani musa na question ne san hwe se yen sabeka Owura Gilbert na udin ba bia okase free udin ba bia okase free no pay Solomon City Solomon yen intentem na ye se ahoma we ma mo mfre enso akoso wu nipa Solomon wo be free fa question ni to dwa intentem ne enko Owura Gilbert ho na Sase omuni to me say obetumi abra politin ni sa normal because makoma is like too much. Question anka wubusa ne say omuni to me say ombe bra sa politin bra ke ni blue ni too much. Bro na my strangers sometimes okwa boto kan ya enye kura yo any power for that no question Okay nti ye hwese ye nsabetimi aka Owura Gilbert Ankra wono ne amansa di enkita ho de ma Accra Metropolitan Assembly na ja ye nhwe ne ebekọ akọwie akosua na wo ka bibi o na me say eye mpempi no modwuma no mo nye ni yie ya entimi ma efi atuntwa ewo maiga ni titiriu Accra kropon mu ha because o ba Accra time eta efia dukuru independent na Solomon City Christian Ekan politin yeah yes and dia yire o there bi o no just no man atiato mu no wo abegu ayi ni so ewre me entro question ngu honom Solomon say ohia o power wodi ni ba bia ka say free for question ni to dwa sesi a Mpacho Bobby yenko amunu ya nam person become say if na ke bit ma bind rubber plastic away na kan ye paper packaging kwa na ke be boy because paper na dey on the pro rubber na and pro not the plastic na be you bit may find no na recycling you bit my recycle recycle now e be no kwase mo so die no the mini about cooking rubber and kitwa na dey in rat too much politin ye da say obi nyame ensure chakosia wo asa obi ani abre yi no so because ye ma me no ne ayi ba bia nse so omotran so omni huni mpempi dudu na rubber pia water and just say enwura basa obi wo hono ma enwura hipi de ente say not ho ton nam enam no so kra anya na ma ye ayi salmon not ho ton obi ho ma aduane a wo to ya wudi a wo de beko wanum not ho ton wahu hello di ni do frefu so
Nana ya yenko ne ten. Okay. With the impression me can na say Ghana ya cake. Nana ya twumu kakra firi wa video na ye ne ten man na ja. Amanfo egu akire nyansam ketwa. Ghana ya cake ye nto aso. Ya cake. So o hwe wa hwe say nra. Ye di say holiday Kwame Nkrumah ya. Na bebia course ni hwan parliament no na oba be share kutagia no kutanagia na odi wi ya chaw no de go ya se ho no de go na me se mami e be sero pejade no afi no o ase wa fere o fere na me se mami un peja nya hwe me peja ma kwako ko be bia official we are no wakoto agu nti na AME fo no so mo so ha den omuntimi omuhu se omba kuruma ka inside na so omba no be wu se boys no ebugu o na ma no what AME task force fo no what AME task force fo na omo so omo de omo no omu se panyin kasa na ba na omo se da eba kuru no makate ba mu ko na panyin beba nko jese panya betwa mu wie ya ni asa ka mu agu ho so na wo twam na wo nai koka obi ni ma se pa wanya asem so ne wa bi wa ye sane ye ka na temo de mo no e bia muntimi se da makru ma hwe ne ma ne me ko akoso okru mu ana onye enya asem ketwa ye da se pa akoso ya na wo ka bibi ye ntentem ne ja yen san hwese yen sabeka omom panifo no omo mani na omo de omo hyeda anyi nkofo bi omo da ase omo na mo a omo hyeda omo sha atade ase secret mufti fo bi sa no okay yo na beta me kanu nyango po nshira nyame nshira won so papa and holiday me so me dim holiday manko ye da nyame ase because my bread my bread na me ye da nyame ase akoso ya to aso mate ayo yenso yate ene na meka na emi se fa ba biro modwuma ye tosini omodwuma ye tosini kire se ade no wo mo hyase omuntumi wie wo mo be hyase gidi operation front for clean your frontage ba ye kosi ise ene yesi e wo ho so enhye dani ho ade no goze wo ho so nyina ne na so wo ho oh yes e wo ho so nyina ne na so 24 hour economy aye di demolish nkofo ayi ekios ne na sefo na wo sa akwa akra if ha ya aka ne show overhead so still ade ho ane wo ho wo kwa akra wo nya ba bi fa na ye didi ne ye de to obi timi didi no wabo ne po afo be hu se ewura no na jampe ba be si overhead na se on time hello dini do free good morning dini amankwa Ejama nkwa free okay ye checha temafa no pe ye ejama nkwa de ntentem so ye nkwa de na woka yo ma dia koso ka na me kakaka ame dia koso ma wi mu na me tena last me na koso ya ke ni free yi wo se ye free nkwa wa na we support no wo se ye free nkwa ba bi foforo ya te ye da wase why mami tuntum die mami ko ma tie menim omu gina ho drivers mo munum tie tie me drivers mo munum tie bola ya paki bola ko ku tie no omu gina ho tie drivers ka wona million no aso gata timi pai toilet ne yi from tete e ya we ho time mami e kai papa ta de ko so mai wi mu nyame pe Mr. Tuntum de fi nyina ye for my we say ya be kasa inquisition because penny of kasa or that justify it but at the end of the day no ko ya nyashi ko report who do ko report ya nyashi ya na ma ya fi junkies ya jo ma tuntum ya junkies e no mo ye no mo pe wo my we o mo ye no mo pe e wo my we ma mi di nyame jamo yes ya sepanya kupon ensirawo ye mo de monya kasa mo be yi afri Ghana ha yi de mo be ye boya homodin bia se yen sabeka owura Gilbert Ankra wono eno ne amansan din kita ho e ma amekire Accra Metropolitan Assembly nti se ade ye twen no no betimi afre abamu odin ne be bia wo kasa fira no pai
Anyway, udini baby a okasa free. Hey, ebrade. Yo, yankwe. Let's say, omo mo ti take it to market na omo so mo yin fo. Omo bede e fini kwa mo. Ewo kwan ben so. Market no o kwa akwa ke o ka akwa ka kwa dia ya take it. O ya na take it omo sa ya to for mo take it e fini pa o market pa. Me dia be ya Ghana ka mo ton no bi anya no se nya nkuru bi be ko. Safo baba yati safo woni nyame entena abusuan yesi ebo ye homodin bia se ensa beka owura ankra ni wono ne amansadin kita ho ewo Accra Metropolitan Assembly said the beya no so ba questions e ba na afa ya no odin wudi ni ba bia kasa free agosu ya anti de lab asan ya ba wa ya de pa waje a parliamentary seat ne ba ko wa ha e no wasan agi street ne so de anti de lab wa no nko e na ja no say da AM CM kwenye na wo ho omunya benya office na mu frɛ wo mo a omu be kata keke mu ga o mani especially this task force I see wo mo obedu Accra na wo bobo da brono no obedu market no okobra ni sisi ho ka be park wo ho a waja efinu ni ne oti kwan mo waja no ho kwaka because obenya fi safety this your car no ho osumu ya famu se mu na mu be guide sisi sister ye tikini okumase kakra ubu kumase ne si garden sisi a wasi ye se kroni kumase city garden ni be gina ho na wo ton ade wo se ha no men ton ade na kese wo de wo ton kura ho no ton kura wo be tena ho na ye chew ne de wo ko wo subesi esusu Accra ha ni tema ha oba tema se ya tatie me pona ya tie omo so mo task force no omo ka nkwa na omo titi o wo mo okru na e se free mu no omo nkontu ka nkwa omo fi 20 no enu na hia omo nti so mo nya office se ya mo from anu abe kasa bebre omo kwatra office omo wure fi kro no nti mo jam o se mo ha mo se mo frɛ wo mo mi de mi se na ma ko ma ya me ya anti de la asemba ya no wanya botre asemba no wanya botre city guard na mpempi e from oboye ni na task forces no na mpempi ya no mo so hwe cars no nti egugugugum obi ho no ma ya nyena adwuma wa nti on hwe na to abonte nyena adwuma on hwe ba ne nyina nkamfu an obia wo wura wo se on play ba me chese ame enkra ha sei adwuma no enwie peye obia ba so akoso ya wono ne odi ho free. Hello. Good morning. Would you need your free? Good morning. Ata. Me da count the job training na mo dey interview na na me dey mo to important human na you to talk about the job to office wo e so mo ko feel ko ye juma se me ka do better na ya bola ya mo ka I do the job nti se me so mo tumi ye juma ka do fam na mama ata o da hwe bola no so na wo mo nche ba pia bi gogu na me fa da ba sa mo be ya adwuma no me de mra na da kwatu na de bia bi ti bia ba ta bola da na kire so na ba bola ba ko to bi ko sa ni akade o mo be ya adwuma on mo na da enu ya de so mo ye me da ka ba tu ata to mo kra so betimi aka no no fatan so de ne dia begu abusua ya boye homodin apusu ahoma na apusu ase ensa beka owura ni ankra ya wonne amansan edinkita ho edema Accra Metropolitan Assembly nanso ayemfidie ya na hrabasa ye behwe sese yentimi yensantimi anka ne nempo biemu a wo kina ye bekukuru no de na besia konwa kese so na mo questions amototo boro yen questions amudi ibrim yen wo studio ha no de ni nyina amana no aboa ansa se de be ya man punto be ko nanim udi ni be bia wo kasa free akoso ya woni ne fantasy ani Pacho Medina Abbas, Katafi Madina. Okay, Abbas Madina yenkoi. Pacho Mba Madina say market for mu say ball anu. I carry the say tram. Wala ni kwanu bebre so. Amu say no, but me for no Uber driver na ye ko tikan chende bi ni. Ono ba be chi and say hey, yanko office. Na say waja bola ho e be che driver. Waja bola ne ho be chi ni padesani. Sana mo de ho.
Yamuke yo han. Yo yate. Yeah, see a bit push on my and Saka already. Yeah. Yes, Madina Hono de na just say lang and Madina and sister or the sister. Because you are not me. Because if you some day you can no akomano. Ako 3,152%. Chakwa we mu ho. Na yese de okoko compare no ball you got a bit that say animu ho. Wo chakwa animu akoko compare ho no. Sister na anu ade chinya nso toja ye pa me. Afi bi ho. Sem wo na wura ho. Ei. Obi so toto kwakwa toto aburo ho. No kwasem wudin ene ba bia ka se free. Good morning. Me dey last from Sprinters. Oh, alaji na mo ye de. Sprinters for dey say jamo de mu di mu hu ne efi bia ni ho wa hu. You got to see it. But me a driver in Krum. And you know, one most annoying part is that the phone or motive Afobo Yano, a sister boy, and Yabeno. Francophone, I don't know, so much me almost here. Because most of them are not now, increase you. Someone me, don't care. We when you make sure the water will be number one part. What you look at, yes, I am I think they see me there before by yesterday. One so I want to hear after you. Papa, any police in Papa. Oh, Papa, just here. If you have any police in here, now yet to me one way. I think. Look at me, boy. It's my share. Particular people will be there on Monday responsible for it, so they are not doing it. And I have to help. You from a car, that would give you the ball and the trouble here. It's either you get down and take it, and after that, drop you the hour, and I'll report you. Oh, yeah, it's not in my boy. Although I want to have the about one guy, why in your I was saying in Iowa. Yeah. So, one more career, many have been. Although I want to have the and my most so now, they have to make sure that they will do right thing. So they got the canoe. They need the clear now driver, no beside land. For what? For what? After I have mine, no, the beginning of the other, not the edge open. Alaji Alhassan Yankopon Shapa Papa, it's just Sprinters for so nyina. Also betimi abaso, and I see a can a fee who has some. Just a woman said, and Crawford for boy and Ayana, you know, as a yen soppy or quine. No, your regulations, a mawom, and maybe cry, dear, I bind that Anna will chair moon, a sanitation minister. Hello, do you need your free? Hello, good morning. Good morning. You're free. Within the Catherine. Okay, Catherine, where are you calling from? Westers Mall. You're calling from Westers Mall? Yes. Catherine, we are hearing you. Kaka never going to come say. Yes, enough for so yes, young boy, Kaka, do baby, young boy, Kaka. But you say, Obi to me, run with tea ball and what that's not to speak. So, many. What is it? If I go to the Bola Cano, not what it not Odu Jumwa. Baby, a bola or not to cancel. Already. And I say, I think the many degree. And no Jumco, wouldn't I could your can't let me say, yeah, mammy, fool. Almost prior, and your mom will do a crown or one to idea. Many packers once in the room. Papa, especially the one almost told your can't say, wasted. Corn, they say, I want to put the just an order. Now, a cover more hacker. Now, what? Yeah, a broad, you know what? Trouble. When I want you to know the man would be a man in the go at the same. I don't think. And yet, there may be a person as you say. You know, Hannah, who say about put a Zoom line for what told my coach one proper street to see me. What told my coach you. My means sound, Miss Droma, they young to enter you. A woman plan up, a woman praying. No question. I'm a pie, didn't say a ball in me. Then for me, a month set a crack. Oh, I'm not doing.
Ano Catherine, thank you very much. Ano din. Unam kuma to se na Auntie Catherine yeda wasepanya mincha papa echia West Hills fo nso nyina seja mo biem na mo boa mo oman punto ekonanim ase ekamia ye se ebola asem ne ye ka etiti obi a because bola nya de papa ekom de wa utimi kopa aduan di na wo ye bola ne wie di a na ekwan be fa so abeto agu na akoye something which is the hwese obi ne wo kan what sorry free fear na wa pack wo no ne bola na wa ye wo fie no na odi ato odi ahye rubber mu na odi akọ edwam se edwa no so de agya ho no de obetimi akoto agu na obia ho anya ahisa akosia boys na ye wo mu kurakura bollers no wo nam se ka otimi se bolla kuta ne pa na wa hyeda so ate se de bia wakofa obi niema asma me ka bani bresem o hyeda so bolla ne te se bia obi na afa ne se bia o fam niema kwagya me oboa enti oduru ho aya no no wagya to ho na nsuo to a na akeka ni nyina bom na ha na tete pa nti wonso betimi abamu ya boye homodin bia sanka yensa beka owura ni ankra enso anya yi ate atom de ye ne beka na nyame ya adom o magi akonwa ba ko wa ha kina parliament ni mu o magi na konwa na gya ye ne no fansisie ni nti obi abaso a wudin ene ba bia wo kasa fria no pen ye be ma kasa de man why V8 yen kwai papa no wadum ne fun papa na mo ye ni se mo wadum ne fun wo ye de na wo hu se wadum ne fun wadum ne fun wo de V8 wo ye de na wo hu se papa na dum ne fun question na akwese be bisa o me se question no na be tata like what me yam o je sam na no hwem kan wasem V8 hwem na kan wasem hwem that for no omo ti omo kai oh enti ni obey ya no so be na ka pre di o market ono so obey ye yes now you hear the bad side you hear the positive side the negative side omo ti omo kai you that boy ni ti omo ka no kure very more tono so no okona so no so okonya ne bribe di okonya you want to do no so be nya bi bo so mi so na so o da hwe ne yire ne pa na no no yeah V8 yeda se papa panyame enhira o seja wabom abekire wadwen abusua mas 89.7 FM Max Morning Dew ya People's Parliament me kira emra se bedwam fie foforo kra ye biem se bra na beka wadwen ne hawo ena ye se ye hwe efi ene kwan a empanifo fa so boa ye ntetini nyina afiri wo ne na me ka akosua V8 ba mu ne se Odin ene baby akasa free. Me dey me see my encouragement me ha join. Yo, we dey hadwin. Hadwin. You tell me say also this is a bit more fire. Mati wa chire ho. E jana no ayeche. But you go for me wa, omo dey tumi ase mu sem by force. So Tafa, oba Tafa. Efi ben ba wo baby na obi din to me to say the sister bi kan yi na wonu wat say me nyama no onu ma be jai agu baby enye adai Ghana esi se mu wie program we am mo nyum we emame wo so mo ni nipa na sanyu ya bona no padada pa wo fi oye ye mo ya bira yi ye ne be ye yi ya efiri ye na se enyu ye no ane de share program ya sintie ne ya da se pa nya mi enhira o ya mi enhira papa ko type aswa Chris Chris no me friend that is my radio odudu wa oh wow no kwasa chia Taifa fo nyina Burkina fo nyina dodo wa fo nyina nso ye chia mo thank you na say dia my brother ba ku bi ono to tie mo radio station a ye friend no agbe ye da se papa no nyakopon kamo on ka won so ho na efia edo koro ye ni nyina to ntwa why
Ade. Hey, abusua ene die no kra ni nyame anim ni enka yenya yewura ni yankra wa ha nka beboa pan so ahoma na tiatom ye bebo ye homoden udi ni ba bia wo kasa free Mpacho Bobby Masamba. Bobby ni awode ka ho ne sen Ene ke Madam Fakuru ana opeto tena temba emto unti minsanti ofre ma ye ahoma no so aye hye ne da ma ne no anka na asem fama no na ono anka na asem yesere mo haja ke ahoma no munya mu na amanfo mfrefre na fidie nya de ye udin be me na mpato me de wale na te san yo mpato ayo ene yesi ye ka fi ho asem kwan be na mpanifo e fa so aboa ya tete afiri ho efini de na na de efini wa ha bedri efini de ha de o si efinu de ha dwen etete ye papa pa unso betimi afre na gya wabaso abekeka wadwen kasima kakra bi ni ye ne mo edi nkra ye behwe nim se bi ochina ye nsaka ni ankra na gya kakra na babi odu ye na ya twero note na to ho ni asan de na to aso efise efidie enya de a eboa odasani bia na me ka se wonum nso a monenam ni nam kurum so anto bag boto aya na ase obi se won fa ne man kwagya no na omu gigagigya bola no so di gugugu ho no ede na mpanifo ya afa wo mo ho ana de omu de ye hu se wo mo de o baby o madu de o madu ayi high level ti enya wo no munye ye fini saa na court kura ya tie no adwuma be na eye boa ade hye no udini me bia wo kasa free na fi ye hwese ye betimi agya mo ho akọ ne yakọhwehwe owura ni ankra abeto aso kyena udini be bia wo kasa free Daniel Amate. Uncle Daniel na ho ye de. Daniel Domo. Daniel for de mu nyina na gya mokọ hye gyatabuo mu anyame ye madom. Edi mu nyina pie mu pie ya mo ba ya mahu se efigu ho no de na moka afa ho. Entina anapa mi kan se o se aban no on fa ni 90 yo. Na holiday no on fa e bi nye sanitation day. No kwasem. E ba ni saa obia be pie o ye peni o ye akora o be pie abe adwuma na ye tnya clear fini nyina free man because efinu minim ye wo wiase we mu aye wo nti o say ye bibi fa won pa e wo say ye nye bibi emfa ho na say holiday kura na ye de be ka ho bie mu a ye mfa nka ho say de be ya ye nyina collective effort mpanifo ye omo de na ye ankasa temamufo nso ye nso ye de aboa etititi efini nyina e de free ho ankoda nyame enhyira papa pa kosu ya eni aye de yensa ya yensa nka yewura ya ntino ne kura mu na ja yenya ne ensore so na sports park for so omo ye bidie but we say omo yiro mutam because emwa was almost enforcement in the Muyadin, setting Mamuni and Yana said, dear Krana enforcement in the Muyadin. It will compare that Mamuni to do or no, I said, so what yes, and any infant or the brofuno for a tree, it will compare that Mamuni to do on one cassa. And in a way, the Nadia. Ya abra ho say if you know, you come with Diana who can come so who can the Yarian and Nam. Ajisa anka wanka sokura wuti fie na ukodidi na wa hohoro wonsa na wudidi ya na etew se bia wo be pie pa na kuro a emu kama nka kuro nso de nka nnua ne nhwure yi nka wo se etusum eso be ko na efinu mu wada ne ayi nhwure nsi ho na etu kan bro no bi wo ha wuduru so a wontumi home uni nyina ne se efia kwahyehyehye gatam ho na wo se wo yesa adwuma no nti nyame ya adoma se de ya hwere ye wura ni ankra ye kese ye wura hopa na kaja ye pese busibisa no question ba ko mienu miensa bi ansa na wode ne final submission aba enso anye ye die na kese ye beja mo ho akọ na nyame adoma o kena so ye wo ho bia nso ye di aba abetwa so aseda gese nkoma production team no kosua green no na de ayi kan o ye poma ne question wode ba na me nim ne esi ye ahoma bi free soro abetia bibi mu a ye wura etimi afri so Yankopon Enshano DJ Holy Yedawas papa Ojinam as technical producer one ye producer one ye director
yɛda no ase nyankopɔn ɛnhyira no Mr. Obi baabi a wobia nso yɛda wase papaapa Alexa production assistant nyankopɔn ɛnhyira wo medin de abena krantema mozino ansa na yɛbɛkɔ no yɛwɔ sɛ yɛde aseda kɛseɛ ɛma yɛ sponsors a wɔn ɛso yɛsene abere nyinaa si yɛmfa Max Morning Dew ɛnsomo ɛwɔ Max 89.7 FM aseda kɛseɛ nkɔma Masby mo promo na moyɛ no yɛni sɔ yɛda mo ase mo si yɛmfa sika kuma bi magye nneɛma bebree enti mo kyɛn washing machine kettle modi Infinite Smart TV ne smart watch ka ho na yɛgye Tecno Camon 40 Pro yɛ abafo frɛ nyina akyi no ɛyɛ bɛsan timi afrɛ mo na agya mo ne edika so bomu na www.masby.com.gh nso yɛbɛba hɔ abɛhwehwɛ ne ɛkɔ so hɔ ne atimi atwusu nneɛma no anya kora yɛbɔwurawura mo outlet ne mu a yɛnsa bɛtimi aka ne yɛpɛ Masby fo nyame enhyira mo anso na makɔfa Philip Essence phones ne ne gig na ɛwɔ mu akɛse ɛsɛ ukura 100 Ghana cedi kora bɛnya phone Philip Essence phones no ebi afenso Medimoses Clinic and Herbal Center nyankopɔn enhyia mo na makɔfa Medimoses garlic capsule de aba yɛde etu yɛnyare wase yaya yɛ titiriti yɛmogya mu ayɛ fi detoxification garlic capsule no ɛbɛyɛ ama wo ohwɛ na ɛbɛha wo nso de ne gyesafo ani kyerɛ mu ɛwɔ ase ɔyɛ oba denta yɛ wɔ hɔ AESL building yɛ ɛwɔ ministries nso ba hɔ a yɛbɛsomo mo amotema shine mine ɛne ne mpɔtɛm mu nyina bɛtumi akɔ agye kwadwo akɔkɔgye mo yaresa yɛda yɛaboafo ase na yɛsɛ nyankopɔn enhyira mo ebusua nyame adom a yɛbɛhyia yakra mo asampa yetia obanyansafo so wɔ bunubia wɔn kana asam tema fotusam kakre wɔ asopeme